A whaatino loe Amerika ma isi pa anga le NATO ni tau po koste tu ina I rungo Lucia mo le whaabo pēo ana o spa inga o lo whaia. Fa mai Hexeth e le CNN o le a whaateleina le mahalosi o Ukraine I tūranga tau a upenga e aveane mai Amerika ai le o manino pe au fiai ma upenga whana mamao e pe o nga I ele saunua ngā Trump le amatanga o le vai aso. Wa una ia iloa le ri whairau tusi atunu ia inivesi le whaatawina o a upenga I lalo se tau mawhainga ua whaingoa Prioritize Ukraine Requirement List. I lalo lea Paul Kalame, wa vaiai leo o le 2 piliona wa fua I atu moa o penga tau militeri mo Ukraine, ai le au sia lava le 3.5 miliona lea o lo tau mo fai Zelensky e au sia. Fai mai isi tai o le lalangi o lo au wai whaatasi I lalo lea tau mwhainga o le awala anga I le while mua Ukraine, o le whaia leo sanctions po sa whaasanga I a Lucia e a awhiailo na tamau ainga mai whaatino lea tūranga I le kiriwa atoa o penga mo Ukraine. Ta ua le ripoti o se whamtaranga me le minister o le vai whafua Lucia whaatau I whamtaranga Trump na whaia winga I missiles mai Amerika a whai a sapalaiane Amerika o penga ia Ukraine o le amatua I whaaleanga ina loa lama le sotanga o Moscow ma Washington. E to tele e manatu e ulawa ina whai te tele le mata upu I te tonu o saina, le na lipoti atu mua ua po e naitangata e to tolu se furu mai se kare sia kevisiano I le atunu. O se ripoti o pito na tamai le nei mata upu o whaeroa I le BBC, se whaatara noanga ma le awhawhine o le whaiwhea o le aurotu le o le Zion Church, wa ta waia Grace Jean Drexel, na mawane na text mai na tamare whaiwhea o le o Jean Mingui, I te talo mo se tasi o whaiwhea o le rotu, wa tau fia fo I reo a asiasi atu I le tu I sauti o Shen. O le manatu o to tele, o le amatanga le nei o le mata upu, o se mata upu tele, o le atura I mai saina ma underground churches. O lo ta ua I le ripoti e ei se tura fono pasia I saina, e anga I tonu I e kare sia whapea, ma o lo pulea le tunu e le CCP, the Chinese Communist Party, ai e to tele lava se vaenga o tangata keusiano I saina, ma ua whaisi tele o teimi o tapu e nai tangata, e whai mai se whamtaranga mai ai la tau ua pueina, o whainga whapene I e le ma whaina whaaleanga I nai le kare sia, ma a whai e to e tepa I le tuanai, o teimi uma I le tau mia o langona, e iei foi ma le toi whaola naina po le revival. E to alua tamaiti wa maririu whaatasi ma se tamaitai I se awhina sa sawane I se whale I Gladstone I Queenslandi. Whai maili po te le 9 News o le paweawa na nafi na sa sawa nei le awhi lea ma whaalongo I nai le tawala awane o se tamaitai mo se whasosoani. E mai ane na tape le afi ai maua e le vaenga o le tine mūtino maririu o nai tamaiti e to lua ma le tamaitai e pe o na ta ua. Wha maoni e le pule nu o lea wha I tu I le au wha salalau o tamaiti e to lua sa whaida la sleep over ma o se tūranga wha nua tele le nei wha lawe e mei se e loa telefo I e tangata si a inga. O lo whaia so suenga le mafu anga le afi au lo ta ua le leo ina e leo o se tasi whale I le wha I tūra badea wha maoni e yeiso o tanga o lea ngai do inga o lo whaia I le whaalawe e pe ona riputia. Mai Papua New Guinea, wa ave atu le wharamai Port Moresby e whaatariaini awa noa e ave ai Australia se māsanga tama na ola I se wharamai rei titi inu umau tua Papua ai re o mawhaiona tu e ina. Whai mai ripoti a Radio New Zealand e rei whaiani o nai ngoa ai na whana nau rea so whareira taruai e whaisi whainga tau le tūranga na iai. Peta I fōringa ua iei suinga le lei. Whamatara le tina o le masanga, e le I loa o se masanga e whaato airo e le teimina o lai, ma o le pito I lalo o latino lo pipi I se itulou. O whaafutai e le pare mia o Papua ma le ainga o le masanga, le ngāruenga whita sa whenga I mawhomai, ma o lo whaataria le ave ato I la ue Australia, I lalo le whesosoani le Rotary Oceania Medical Aid, sa whesosoani fo I mua I tūlanga whapea. Tala muli, o lo vai e lunga o penga ta whaelangi ma ripoti mai New Zealand, le solo ato a lo whaanga ma wha mai senga tangata, I le sa ave ma pare mia o le atunu ui tausanga o te au Jim Bolger, le na tu mano I le vasanei Iwa spulu tausanga o lo na soifua. O se pepa o whaamtaranga mai rona ainga o ta wai na mariu whide mua si o mia na ionalo e to aiva, whanau wala na whanau ma si o na to lua. O whamatala le pare mia o iei nei Christopher Luxon o Bolger o se tō tino e whaamalu I upu whai o New Zealand mai tā ua terero na sao I le tunu. O le awhepsa lau fiturua na mua I urufare ai Bolger I le pare mene o le tunu ma avea ma pare mia
mai rea pepserawi wa se furu rea pepserawi wa fitu. Ua sesi wha afa fo i tanga vai a New Zealand i nofanga uma o ofisa o le malo e wha i roa i rea nganga wha alo alo i re sa avea mata i tai o le tunuu. Tala nā le Radio Samoa mole nei fo i au auri soifu. Ua na o le Radio Samoa se furu lima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Beta Drive Doctors i le taulanga wha tau i mangele wha pēr manrua. Mo le vainga o sosingasngase pe amana o mia. E wha tino e fo i matupui pui o le whana witi. O tupui pui la ko witi se fulu iwa. Mo i la tau e sifuluan tausanga malunga atu. Wha pēr matupui pui o le fulu. Pala au telefoni, 255 iwa valu. Mo so wanoe wha tino ai nei au nanga. O fisa fo maa i mangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Awane e misia talonga le toa Samoa ma le kiwi e Lucila atoa ma le talonga le fitu Samoa ma le Kiwi Ferns i le aso se fulu ma le iwa ke topo le malai o Go Media Stadium patau pepo le fale i la la o Pacific Easy mo Tahuhu o Tara Mamangele petanga iane i le Tikatek Go toa Samoa Go fitu Samoa. O se tala fia le mo i la tolo mana mia le vai yesi, vai sasalapa ma le vai tamalingi, mai le Samoa Herbs. Ua mawhaine o na whaatau atu le tātou ofisa a le TR Marketing i le mautau Samoa i mangele. E nao le lus futala le tau le vai, ma e ave le wha mua ia i lantou eanga i mai le ofisa, e tatongi mapiki a lantou vai. Morisi whaamtalanga wha o sauta iane, i le olua tasi o lua o 5 valu tasi fitu, monisi whaamtalanga, i le tātou vai esi, vai sasalapa, ma le vai tamalingi. Radio Samoa. Taslima i watoru. Amo. O ai fo I o le muanei e le tau mate peni pese mai fea a ia malama o lei ano foi le moana o lei a fai anga tau a sai le tai papa o le tua masanga e o lei o lei a lava o le ngata I fale Eta ele lava ile taifana tautai ai lava sauma afe olei a lava ole ngatai fale eta ele lava ile taifana tautai ai lava sauma afe
Solila, sulula, maumana tuai. La usamoa, le nu'u o te nofo ai. Pe fa'a pefe, na ngalo atu oi le vai. Samoa, o le penina, o te fia iai. Solela, susulula, maomana tuai. La usamoa, le nu'u o te nofo ai.
se fia i ai Hagi mai se matangi Se momoli atu ai Lo ua lo fai la Samoa Matalasi Hagi mai se matangi Se momoli atu ai Lo ua lo fai la Samoa Matalasi Ea, talofa lava le po ia mawalunga o le whaafonga tāpuai. Ia mai se fo i lau sila mai moa. Mai tawhai fia o le lanulangi mau e vanga i lunga o le api o Fōlinga, le YouTube channel, e awha pēnā fo i upenga ta whailangi. Ma le si ufofonga o Samoa. Le Radio Samoa Sfonlima, Iwa Tolu, Amo i Aukilani i New Zealand. Whatalofa ia te oe ma le nganga fifio ma le nganga whaaftai. Ona o le anga le lei o le atua. Tai mai ai lo tau soifua ma se malosi o le au una nei. Ia, o tātou toi wheilua, ia i lumo le nuu. Whapena fo i o na tātou lau lua fesila whai i le alofa o le atua. Tau muli pēr ia te oe ma unei. Ia ma le fionga le satini la o lo tu mai i leisi tu. Ia, ai le ngata fo i lea. Tāwalunga atua i le tautua i le nei mai aso ato le tau whaia whongamua. Ea, po le ftalinga fo i a se umanu Francis Ioane. Na mawha pēma le satini. Ai fo i sola. O sa vali maali ku ai langoru. I le langona mai. Ea le tolo a si toina. Nanga e ula kanga. Ea fo rakungi. E le aru sa o la to fale. E malo lo le lei. Ea po fela ai masi solo i fo ai le awal. Ai o lea tala o le usonga. Ia, ma le tala fo i tātou te talie ai i le au ranga ma le tautua a le reita mali i le reiva i aso atoa ta alusi o le amoa lona malosi ia pa le am fai foi o le toi taliu mai i le aso ngafua o le vai aso fau fa wau tautua e pei o na masa niai sa o fa la le leile tua i lo alofa mlo wanga le lei i lau whanau ia e le ngata fo i lea o hawa noa le lei o le olo ma le malosi ia o lo tulu i pea i aso te tasi le asfareile le nei i tāwalunga i ai whaiva mati ma tiu te le atunu aso sfulma le fitu o ke topa lua afe lua se fulu ma le lima ua lua se fulu minute ua te aileitu lai whae maana ia fo e whaima wha manatu i a te oi e alu ngalo ia oi le aso ma le kaimi mau mea ngai whai ia ai ma lo ngā lua neiva i aso atoa la lo le tau atai, ma lo le pale, ma lo le folau. I lo tau titi o lo o papae ai i a ngā ruenga o lo whaatino i le aso ma le aso. Ia wao tātou whaiva na. Whaiva le ngā tei whale o whaiva o le wātetea. Ia whapea fo i whaiva o le tua wao ma le tua sivi. Ia ma lo whai o le whaiva. Whatalofa i le paia fo i a te utou o mamalu ma paia wha le malo, paia fo i wha le atunu, i ai maise i a mawalunga se vi ingo le atua e si i le a inga sa le vi, ma u au le tutofi le atua i whata whaitauranga e fia. Whatalofa tabam tina matutua o le atunu o fo lofa atu i a te utou, ma neia nei aso o tula i atu i le matango fio le sulu o le la, ia ma ua langona fo i le tau mawhana. Ia, lunga le api o Fōlinga, ia ma le tātou YouTube channel, a o le whata alofa whaapitoa, i le fionga le li malu o le malo, le li satini, tumuru vau siki a siu, o lea ua whaatasi mai mo le whaapoponga, o le tātou polokalame o oe ma le tā ua tele o le tūla fono, ma le ola i le tūla fono, malama i le tūla fono, usi ta i le tūla fono, pui mai ai istangata ia oe. Ma pui mai ai oe mai istangata. Whatalofa ma le whaalalo, ia, ma ofo alo whatu foi i lau fionga i le li. Manu le malo, lau sunga le li satini, Sergeant Tumaluvao Siki a Siu, a lo le soifo manuia. Ia, soifo manuia lau fionga sa vea, po lau
so foi le ata una ni tula le fiafi faftai foi mo le fafi lo I fape foi ia de lo le tatu tunu I tupu mai pe one tunu ne fiafi fata lofa ia on pa ia foi le tu ia me se tatu atunu lo fa fonga me tatu por kala me po fela va se vai ngore ne tunu mo ne ke lope mo me ina tatu por kala me ne fiafi ia fata lo fatu lo fata va malo so fu mo ia ma no foi le tatu tunu se ve alo fata leso na mai le dava yaso yo tiu te fo ia ele ngate le ainga ia fa pena fo le ngaluenga ia maleanga ia tu le fai unga le dei yaso fa te se ve ia o le yaso ia fai episia le yaso fai si pisio le ne yaso ele ngate inisi o fo tanga fo ia inisi fo yo fa fita lo fe ngai male atunu ia me se fo yo tapena penanga fo I mo talunga fo yo le lo sauni tu tatu tunu ile il fai ngora vai aso po la matina fo le fo la so sale no ia tatu talunga le la fai au klien nei fai la se pisio mtanga luenga le inisio vai nga fa tatia manisio fo fuanga ina ia tau mo fai na ia mo ora sa ngole mo le tunu I de weekend ia o la ngalo fo I fafta ile tu lo mo fo ile lo malo so le tinama le fa na va pe fo I so tu fa fina me sena ia wainga e for ni tu life afele tu ina ia wainga mai vai lele o sa la valo po fela va o le nei tunu o to o mau to no foi fatal fatu de nei tu la so ia fai fusi pis o nei le na mato fata si tu vai to sa ningo se tasi tu o se tasi u solo mato nga lu fatas ia to fa au tu petero anga vale I sei ia na mato fata si tu nei ia to sa ningo tama ia mato te ia ko furkawa fa mafna fa no so ia le po fio fo po te vau petelo anga vale ia o be for ni tu la va tu fa mai singa ia mo ngalo fo pa ia ai ngalua ia ai fa pia fo le tinama no fo alu no lo la pa ia le tu el tama ia masan ia tatu ke sia no sabe o tatu loa ia fu fuanga le tu lo tatu so I fu ma le ola o ia o le langi ma le ola fa ba tatu to sinyo ia mo pe le file mo le ma fana mo fu lo no sa I te mitinga o no vala pa ia le tu o tama ia lo fatele atu ia tatu por kala me fa pe fu uso ma tu fa fino mtanga wenga tina ia la venia ia ma le no fa lo so ia pira ia to fine a Rita ia mana yo la ainga ia fa pe fo pe ainga lu fa pe fo I so lava sei so lo tatu tunu ta fa fiore nei tunu mana nei ke lo pe lo fitia ile a po ngisa malanga malima le ti por bala pa ia le tua ia mo le tatu tunu le ma fa na le tua o le sia le va enga sa vie mar fa fonga le tunu o e fai si popole fo ile lo mtanga luenga no fai to te la to uma ba so fu pe la fo la le le ba to fa ma fa nanga ne fi afrita to no oila ba ufti la pongsa ia si ona ainga ia fa le tu mo le file mo le tu io to loto ia finga te finga ta alva ia so ai o le vai aso fa manu yanga o vai aso fa kinga o vai aso le la va ia ele fai hantura o ndanga le tunu ua sabe fai si pisi o vai aso nei ia tonu la vai on tanga lunga te lunga lo finga i malo fa tai ia o langona fo le dai tas fo fa pi ia tu I lau fa bai senga ia ma lau fa ma fananga ele ngata ile sunga yanga vale ia ma siona fo ia inga le I malu le malo lo to ma de lue a le fo I vai aso sa fianga ia le tunu fo I ma le vala au pa ia le tu ma le au pongsa ia on ole vala au ma le tu o le malo stasi sa ve fo I ma pa le mia mo le fitu to sanga I le vainga fa le national Jim Bolger ia vala au fo I le tu ia le ngate le na o se tasi o uso sa matou ngā lulu le ngā luenga nei. O le au whasa lau ma lau tu stala le sunga I Brett I le tātou uso. Mr. Bardley, Rudy Bardley. Talo whai uso. Ia, o tele fo I wha mawhananga ma wha mai senga na mori atu le aso nafi. Ia, ai le ma whai lava. E mana tua pia ia le nei fo I tamadi I ai mai lo ni sao tau e le tulango le fa lawi lo I no melo tupu tono le tunu
ia e tauala mai fo'i i lana fo'i media outlets po le WTV Media. A inga ua mai masani, ia fa pia fo'i Paulo Mangafa ai mai se o ainga na lua, ia tātou whanau manu i le tuoina ia maua le nganga pa ia, wha mawhana ma pa i atu i le tūlanga o le wala aua le tua. Ia, o le tala atu le nai whaopopo fo'i lau wha mai senga. Whaftai sa vea. Tūmanu vau. E pei ar ko inga le Jim Boucher le sa tūle ia manu si for Kiwi Bank i vai teimi. Ia. Le ua sapieni le tunu. Mai, o le si le te ta i le atu. O Jim Boucher, o le tangata mua lea na la lango ina ia whaatino loa tau i o mea nei o whaamsinonga ma settlement of the Treaty of Waitangi. Lea na laina matua milionia iwis ma meo tangata Māori. I le atu nuu atua. Na whapea loa ia Jim Boucher, enough is enough. Wa le la wafo i wava ai i le tangi tu i o Māori, i le tele o lato o lato tala anga ma tala whaasolopito, ma le saua ino i lato, ma o lato fo i naurua i tau nuu i lau whanua me le ele o Aotearoa. A leo ua whai whaapea i lato. Na langona e nā Jim Boucher le tangi a wea a Māori, ma tangata whenua. Nā lailo na whai ia lana whaatonunga le palimene, o la tātou wō e pāsia, ma ave ni tufa ngā tupe i iwi ese ia alo ia i le Treaty of Waitangi. Nā le il napa. E la ula vai tilo pe fo ila i pino ta ole na mato fatasi atu i te sauninga o tamai au tu pe te e mo atu le vai le tino. Ta la ngadwenga. Se le ta wor vai ngalia se la uile tilo i sao o nei tamali sao fo i na toni o la to ainga e mai se le malo ai o fina ngalo ai o le moni o i fo le la ka ia ko i fo le si venga tala no ai i la to lo ma so i fu le nei be te mer to sang o le vai so le ngai la kilo sa ve mer fa fonga le tu fa ya si ma wo fo i o so i fu ma ai la tilo le so i fu ma le pule le so i fu a tau sanga o fai asi o popole la kiki e foi dele fitu se fulu mon tupu o no se fulu mon tupu o se vai ngale fa polina e foi le mtanga lunga ia i tau sanga ia o i la tau le o fai e man kuelo sur kula fongo vai ngale se ve ai o lo a fia i le vai ngale o le pule le soifua le vai na tiro le vai solo nei o fai si matu o soifua la tau o lo o ia le vai ngale o le pule le soifua o se vai ngale la kiki le fa polina e foi le ta o mai i se ve ma le fa fonga le tunu o fai asi malo si o le a fai no mafau o le upumuni le na wai e fika fa le mafau ia i le fitu se fulu ma le ono se fulu mon tupu le o tau sango le soifua a wale mfanta talia telo nisio fa fita o leo na ile le ngale pule le soifua fua la i alo mafana utalavo ia e ka kile kio i liste mi le pong sa o la to mafofa o i vaenga o ngonga i o leo langa ma pule le soifua o le sila le vaenga to e fa manatu ngaro ko e fa manga ko le tunu a fai o ye nisi o winga o sui o nisi o vaenga o e loa o ye se singa mai vaenga o masani o la to o langa sai ye tala no ye ma fasilingi po ye se fa fita tala no ma fasilingi pe mana mi se so sondi o no le vaenga le ngi ki o fa pele tunu yo o la nga luenga leo e fai le vaenga le so se mali wa sa u sabe e o i mtanga luenga leo ni e fa mauti no le ele e ai se tu la fon o se solinga tu la fon na fatino ina wala i ona mafu ona pule la to soifu e se ta wor vai ngale mani la ia nei manatu ni si vo le lo pula la ngoto le soifu o ona ita mam tina ma tutua ia ona le ano le ia pe bo fatala le fo ia mai o le si vai no silen ta wo i lo fionga le malo la to le won no fo te to tas ai la to fa na ma fa na wala to fa na
Ia, ona tu la fua ia la ia le o le o e asi na yo la to matua ma ave i tamai te waipe tasi le na vai fofo o le va ai mai o le tamama le tina o vai mai fa na uio mai o pau va le me o le stanga tsa savia po le ali ke le o le atu o le mafau ai va ai aloa tino o la to ai ngatulo pai ngofia o sui mafau i fai unga le la kam fai o le soifu o le ta ua la lea pion ta tala no initia ta por kalam vili asi e mo ia foi le vili de sika i mi savea ia si e alu e tala noa ma feilo ai ma va ai po ma wole malosi e lua mea e vaenga tutupu i le valea save ma va fonga le tunu o maita wina mtanga luenga leo mua o le leilo lo i la kongi wa faisi ungi e leo toef so ta i ainga e koi o aku wale o koi e sisi le fali faku a koi kuwai la lea ona toe so ta i mtanga luenga leo au faisi e le dopolare umbi lua e o aku tu lo fa fonga le tunu o ma wola to so i fua o lo tupu le temile nei mai ila wati de tilo le tau sanga le nei o fai asi fa tupu la i o le vaenga le o le to telo ila tau e mali liu i o la to lao ma mauta e fa ku ai lo mun muli fu o va mali lu le kolu vai aso pe umi atu fo e se la le tau o le vaenga le o e tau o le fefine nei samo a singa vili ya ma singa aru asi o ke pole ke fa pe melum ko marko nga mesku por favor le it's tawana e alu e asina yu tatu matua asina yu tatu tawainga ele kuli fin fa pe ngi o mako tu lo fa fonga le tunu o le ye yu so ma tu fa fine ma o ngofo ke ko kasi o tatu matua po ga ko o ya si ma feilo i me fa mo tino o lo mo la to manos o no le sile me o mai tau ina mtanga lunga pe no tau te mi o sol e ko mo munif o tuai o le kele o ke o tua o ila to te fa so te ina mtanga lunga leo o lo o ye se vai nga o fa fika o le wa ko le lo ko verso ma ko ke lo ko va mun muliane mo mtanga lunga leo o le si vai nga lo tu te min ni se ve fai asi to tele ta to wa kau fa maka tau fa mata o ile tunu o le fa fe de si lis mana tu o le vai ngale e se le fa ngo fi ona moli ai o ile tu la fo e lo fa mata o malo fa fe le o le skanga e se le ta o le vai ngale o foi ma tu i fa na e ono a fa ina ma moli ai le tu la fo no le vai ngale o le fa fe ma le fa mata o upu ai ke la fo e ono avele ama vai ngai moli ai masai sai ti ai o le tu la fon o le ala lo tu pu te mini ina ma ko kilo o fa yes fa tu la wa man tu sa ve man fa fonga le tu e a maka mai i le fa ali o la ngona i se fa makalanga ke fa ai ar ke mi fenga e fa tino ina i le vai ngale o ila le alinga moli ta to wai lo la mtanga luenga le wa me se li poki o ye se popolenga i se tasi na fa mata o se tas fai lo susu ngam kanga no ngano le ai se ina ia tau fia de so nga tu la fo no le mai le ile tupu pe o ku se ba enga o no fa le tu e no ma o le so fu o le fa tu nga la vala ta tu me se la va lungo penga te fai langelo fa nga ina me se fo lungo telefoni o le fa tu nga la va le tu tu sila to ai li fai lo fai unga e te fa mata o mai fa fe se tas si le vai nga o lo wikas ka mai se konge nga i lo le fi ai a vea le ma vai nga e sai ti ai oi dalo tu la fu e le sto i no le matu ai pe falling of tau fa fe le tau fa fe fai sa o mai ko kiki nga ka lianga la e maping ya ko ingol o nga me la nga no kai da kan ha o le si vai nga le wa fa si to tele ta to tunu le na vala mai sa vea to e fa manatu o le tunu e fa si to tele o alo ma fa na una vai tama mai sa mo ia le o e se ma ainga o ta ofi pe ma tu o la to tu sfola ono le vai nga le o le na ye ni si na ma tu fa tala no e tonu le ma tu ofisa
mo watu ia ona o nisi o vaenga mo mana mia le sosan ni mtanga luenga leo i tusi folau ia manisi o lato fa mo fu ia lo mana mia ia o fautu anga la vai ia le tu fa mon mul sila le tu la fono e le ma fai ona tatu tau fia vaenga nei o vaenga nei e patino lava i le malo ma le kanga ko lo kausi mea i le malo tu lo fa fonga le tu o kanga karanga o lo iai lo na suafa ma ona fa mo i lungo o tus fola e ser tau o vaenga le o le si vaenga o lo vai ia sa vea ona lo fai tio ina e nisi o whanau ia wa kele le ka vale o fai i lungo la to ingoa ma no na tupi ai le ise malienga mana tua o la fautuanga sa ili se sosani mai loia li mata mai tai loia ma fa ona la to fina wina vaenga nei inga i au ngi langa lo sofa pole me enga io au e de fifiero e koe fai mai e isa inga vaenga i le fai ona fai mtanga luenga leo se fai unga se ia vangana ua ia ini fa mau tutu ma le mau tino sa fai se soni ngā tū la fono i ora fautuanga fo i tātou farta vale po tātou fartupe o lo tautu ai tamali i ora tātou tunu malo ma whanau Samoa i rea o i le matapia le mana i tu sai mana ngā luenga lo whatino ai koe siri koko ai le vaenga le a fai le isa ingia i lako ia tau na faise fautuanga i la ko le o me ka o failo ni la loisia o no le vaenga le o tupu le temi e o foi tatu fa lo le ma fainga ai ka la fu haya purchase mai pe ai ta la fu mai fu le kon konki ia to si to ai vaenga ia o no lo a fia ni so le tunu la ko ke le isa ngia pepa ale wa mai o lo amu ni fo mo me le kala le tusi vo de e ko kongila ku pele le wo behind te de yor fa fita o le fa mana tu le tunu sa ve man fa fonga le tunu fa ai tete o lo e te fa ta wo mai lungo le penga te fa ilangi mai se la vata va o ke de e mo ya isi o lo e ye vai nga fa ngo fiona e lo ai lo fa le tunu lo pele le fo o le tavale o e lea e ke fia whaataua mai ala tāwale. O lau mata whaioi. O siaki. O iai se kupenga o se nono nā tupe o lo whai e lungor ka vale. Lua. O iai se vaenga e le ma whai e o ne whaonga ingar ka vale o lea su e le os ka vale ngoi. O vaenga umaia e te tauana e whatinoina. A wā ale kaimia kai a vea e le kuper kangaka ai au mai ala ta vale ai murumuri fo e mawai meia. A warusi lau kupe. Ia, o te milan ngā wakaunga lora sa irise lo ia kau a whinga winga lau. Lau matau. Ai le lei pe a whai. E te ilo ingar ka ngakanga e au mai er ka awani. A o gele au isi. E ke whiu e su e des teimi a. E se re whinga tā le vaenga le. Ma manatua sa ve malwa whonga le tunu. O le wha manatua ia a whai o iei se ta awale. Ia, kana whakai ka i o le la olo ai ngai Australia au manga au e manga o ka awale na whaile stau fitu na inga mana i o ainga ku ular ka awale kango i wha o manga kongi ia o le whautuanga mo se wha maongi wha maongi e kongi ka awale lua aua e te suia le ta awale i lalo lo suafa o e mana tua o le keimi e ke suia ka awale e ke ia sa ur ka awale le tau truck for le finance ko sur ka awale ele o ele sa ele le mari nga no e se tanga tolo ia wala ko sa e ko finga me ke manga e mo di si lo ai nga wa o le lua level na mari nga na fai se ia vangana mo ia se vaenga o pepelo i ma fa so tu la fono le finga o le fisu ia ingo ta ba por fata wina ona fiso ta ile le lo ia por tanga lo nga le mo se fiso so ni mo ma la o le si vaenga tatu o tasia i tua i se sosari mo na i o tātou mātua i wana nofo na o i lātou. E ma whai fo i o longo e le whanau. Ia le whai whe au, po le pikopo, ma tau iai. E mana o mia e lo utamā, ma lo utina. Ne whamantunga i o sa. O le asia singa leo le pastoral care lea le kalesia. E loa, e ta mama tina mātua, o lea o lo amana ia i lātou e le pikopo, le whai whe au, ia matuli atu le tupulanga tala vau e watu ia le lato whamantunga. E le asa. E o te loe fo i
e wha mā ai le loto le te mamaltina, e le o tu la fwa i la ua po o neglect fwa i la ua. O le lava o lava i le mea tā ua o le wha mantunga o le tino ma le toto o le li whaolo Yesu Christ. O le amana i hai i la tō i leo. Marila. Io le sia vaenga tā ua e mo i la tō lo no nofo i whafo atu au kilani. Po inisi o atu nu i whafo atu ni usila. A whai e ke si la fia wa iei se wha le tonu e whiu e vidi melum kua marko inga po se si o lau a inga. A o le maua fo inisi o tau a inga po inisi o a woe o mai e siaki po o kei. Palau marka kerfonki. E maua le avanoa. E maua i le fisosoani le a wan whainga e vidi mai. A whai e ke vidi mai o lai Hamilton le lum kua marko inga. A la ke vidi mai Australia. E ma whai ona o fiso ta inu tanga luenga leo leo i Hamilton. Whamon mole. Alu se iungi ke si akilum kule marko inga poa. Mana yo te. Po saunga le mu. A e vidi mai o le ngai mangele e mawhaio na o walu lau ka vale. Pe whaifo se iuniti anu tanga luenga leo leo laka laka i whamon mole. Pe mawhaio na alu se tasi se i whai se si aki po game po le leime E se na tau ul vahenga rea. Whaftai nisi o le tunu o lo whaunga ina. Wai nisi ni mala mai Australia. Ia o fia mo soka inga ia kela ia lai pere telefoni lo mo ku ala lo mo le maro si o vai nga fa pe e mo le so son la o nanga la vai em tanga lo ngale lo ai fa sao ina ile so i fu mo song le ma lo fa tai fa ma fa na tu le pa ia le tu no le numero fo le o le 0800 helpline o val se la ono tastasiono ono tastasiono so se fa fitao ni po se fautuanga o lo iai fo i le so sonia i la tau le ngana e ma fai ona so tai mai ai le tamaititi se io o le te tupulanga se io o le tamale tina ma tutua tango e fa maule numero na e ese le taua ia lau sunga le o le si vai ngau fai si to te la tolo fata malai lungo tatou sami o le o nga sami fa mo mo le foto ngala vi le tinu ualanga o le fai o kele kai mi o mtanga luenga leo e o i le sa i ino i la tone o fiu ai ngai fa ka di o le koi fo i mai mo mua vai mo kala le kau po se fele mo o e fai fang tanga o le aso maka i lenga fo ku fa fonga le tinu longo i lo ai ngana no fonga le ke do i mal kai me ki fu ke koi fo i mai ai alu ma avela ke le fongi e se le ta wor vai ngale ai a fai fo wo lungo lo nga sami i lungo tatu wa fango se fai ka ko o fu i e faolo e se le ta wor vai ngale aver ke le fongi ono lo faisito o tele o le tunu o lo vala au mtanga luenga leo me se lava ia le tata uturu usave mal fafonga ia o leo le avengi o fu le ta o le ainga me la yo ai a kupula pefe ia e tele le ngaluenga e fai tam faisa ili ai ma fa sa ina le soifu e se ta o le banga o le ka kola ala ku vai taimi ma fana tau tātou sta ia tū la fono lava ia o mona whataatitia mo le saunga le mui lunga o ngā sami ma vai nga whapena. E ofo i kongo kako wa tapu ka ele i e whaonga i le whale po o vai tā ele fo i e pau. E iai nga whaale tū la fono i vai ka ele pau i e te tauna i tono lo la polo mo. Sila i le saunga le mu o alo ma whana ul vaenga le. Whais whatu tuplo i ngoi. Le wai ai. Ai ona o le mawhanawhana le o i le tau. Ua kausi isi ila iki ke lunga le ngoi ni te mini nei. O le whautuanga lawa i e le atunu o e te tauna whamauti noa o loka le leo tātou whale. La oma mauta e tauna loka a i se mō riki le pōpe a whewhai malanga e se wa i se alamo o le whale tauna whaatino ina le vaenga lea. Loka awangi i whaavaa o ngā whaapeo le vevela tulo. Lei e te tauna loka maule lei. Ia awal saunga le mo e malo ai nga iau me to tino melingo inga ko kele lua lo va ia le fatu tupula ia o telo tato fale o lo o maule fata ma ia mala yo po le afi o no winga ka o mai ai o ka kaunga e sila le ia smoke alarm ia o te tauna e sila le ia ila to le o feo ia iso ma salonga ala kam foi sungu fale to lo fa fonga le tuno wala nga faisi to telo ila to foi so nga tu la fono le ia malisi vaenga vai tato palaka ma o ngā uma vaenga o mana e tau ona
ona tape saunga le mulunga ona foafi e se tau vanga le se vea o lo iai nisi o soni ngā tū la fono o lo whaonga o lo whaia mawhaatino ine nisi o i la tau ilunga o tātou na foafi ia whanau tamai tai po tina foi po so la vase tamai tai o la u fautuanga o ke alu mau i kua o tātou na foafi ma o tātou pasi e se tau o vanga lo sau luma i se vaenga o lo to te lele atunu mo lo saunga le mo lo inisio winga mata ngā tu lo whafonga le atunu so ngā kula fongu ia lo whai inisio la tau lua tala noa i le whanau i la onga walanga e whaisi to te leo ala ma whanau o lo whaali winga le mawhawhau lungo o tātou na foafi ma pasi ina ia maua le taupu lea o ami o pea orkei mea ku o ila o ngā feo ino whanga whaiteli tātou leo lo feo i kako taxis ia e whaitete i ave taxi o lo ia ini tio whawhita i lo tupu mai lau ave taxi ia o kako Uber drivers ia o le whautuanga la vaia sila sila i lo saunga le mu ia e watu fo ia le whamalo ma le whawhitai tupu mai e o le atunu e me se fo ia lo ma tama whanau o le atunu o lo whainga luenga i lunga o tātou o pasi ave no foafi ave taxi Uber malo whai e le whaingo fia fo le sile anga nga pito sile ona whainga ta ia wale la vai longo sa ia pasi iskaimi ia o la vai whautuanga sila i lo saunga le mu sila i vaenga o le tūlafono e pui ai oi wale e vi follow ita malo le fia e te ono soli na ile tūlafono e wha malo whaftai ngā luenga ma ea ia o wai le whaingo fia ngā luenga ni moni le si mea tāu le na afu le Uber driver o e te so ai le oka o mea ai le ainga le mea o mana ai pizza to tango fi inu fa afal fan kokol o leo lo fai ake o leo la o fai su nga fa piko la i lo masa lo sanunga pe ia okay lo angar ka ngaka le e okay lo angar e no le va col pizza la inga wa ve ese uma sisima wa uma ai ngol me ko le so sisi o le va con ngol pa pizza ai ola fano ngolongo e fai asima kuor so i fole e makua tori a ke le ir makai ai tato e fo i mai e le vai tau le walanga le tu la lata fo i le tau mafana fana le sa tau ai nei e le mele le ele le atu le search and rescue so e ia ma fa sao mai lo tanga ai a fai lo la tatu o le mission o le recovery o no winga boilo o umole o fai ka yo ya ele ngata la wale la o nei fo i tau ia upenga ele ngata tau upenga ai mai lo ingupia fa kalkari ele kai mi fo le o yas yo le ku nga ko imbale le mo wa fe ausi o na i tai sa vea ele fai ai ese fie poko si tu lo fa fonga le pe fai mai o e le leila wa lava lo malo si fa tino male ma fo e ke fa swa avalo ma fa si malo si o le ava malo si we tang fia o le upu mongia o le ko ku kusa le malo si lo ma fo mo lo kingor ke mira fa i unga tau ma le malo si fo le tino e ke finga o ke ka fa au mayuka te le o le ese senga le ba ngale o lo na winga ka kier pier fa le tulo fa fonga le tunu wa lu pumongia a fa ko o nga kiru fang ko ru ingupia bo so di for kula fonga lu o mer ka ko ka vale ala kiru nga tulo fa fonga le tunu o lo na winga mo lo sa nga le mu e serta o le va ngale a ta tia va nga ia se umalele ona fa tino nga wenga ia ngino singa o le sina le va nga mo ila to o le weta o le search and rescue por sa ilima ma fa sa ina so ifu a fai o iei sa fu nga ke alu ke sa vali se me ma o to nga va alu ta pina alu ka pinga maanga mo o lava le vai tau mafa o iei se me ai tau mafa longo lo ai ngale no fanga le te alu ai ave malau telefoni o faisi to telo la to o la matiel sa ngale ma wali soifu pe aluaku tu lo ma pe vale vai pe ke o sulu la vea ai le chef sosoni ke le yo le fa fita li o no tupu o no winga
whailau tā pina pinanga ia mai ai e kere i anu e whaatino vaenga ia. E sere tāu ora vaenga lea, ua kakana ngoi re vaenga lea o le alu sa vali membau. E te tau wana i sesi kere o kōrua. O la ulefa, e meise lava tamaa, o ia tinam tamaitai. O le tātou no whanga le i tau Park, te lo whafonga le tanu. O le sile no whanga sa tō tele la tau sori tū la whono sa whai mo la korungo whanga le ngofo mai tau wai. Nisi o tamaitai matina o lo usava vali tonga vau. O kero whea ko o e ke anu maavis ka mai ngai sine ai lea ngai o no lava leve ur tū la whono. O la o whau tuwanga ia o manisi tangata tau ti kolengi whakas. A wale whaasau i no lo usaunga le mu marasoi o no lo tō tele i la tau mua o lo tango fia lava malo si man whala o whaasai nei no whanga ia lua la tau e leo lava le malo si o lo maure ngasa ngasa le mawhau ia malau le poi kulo whafonga le tunu u le ngano whanga ina e te le vaenga e ono so wha i ai o i la tau nei ma whaatino e nisi o sori ngā tūla whanga o le si vaenga sa vea sa wanga i tonu ainga o le ao whakupula ia sa wanga i tonu ainga te minei o la whautuanga le tunu a whai o e whai a ku i le whakawinga e whai e le vaenga mo i la tau o lo whaia le sori tū la whono lea o le whaamata o ma le wha o lima i o la tau ainga o ka kaunga whai se fufuanga iaoi o la whautuanga lai o tātou ainga vili le matanga lue ngā leo e mo i ai lau kala ngoi risi o lo ainga ai ai lea ngā lo whafo le le whape se so lau pule konu ka ukule ai o la whautuanga vili le matanga lue ngā leo se whai se fufuanga i la tau nei mo mua whaasao ina soi fua marasaunga le mua la tau lo a fia lua ia o le lokaina le mamo lio i la tau i le tū la whono o lo o whaia sori ngā tū la whono le o lo a fia i malo ma whanau la iti o le whautuanga la whamona mole o te tau na whai se fufuanga si saunga le mua e male ainga a whai o oenga ke e te loa tūlau tua o lo a fia le vaenga lea o e ke whewhe virin ka ngā lua ngā leo leo o te tau na efso o ta imita ngā lua ngā leo leo sa ili se efso soani mo au kua oi e me se lavana i tina mata mai ta ima whanau la iti o lo a fia te leo sori ngā tū la whono o i mau se efso soani e da se whai kala le wingon mera o lo sa ili leo se efso soani mo i la tau o lo walofa lea ma lo ka mawhainga ia ta o fia ni se sori ngā tū la whono o lo whatino i nei la tau o ke le i o la fianga e le ngā tele tino ma le mafofa o i la tau o lo sa waina e se la le tau o le vaenga lea o lo vili le matanga lue ngā leo o akun ka ngā lue ngā leo whaiala ko susuenga loka pe a whai wa mau ki ngoa le leini si o vaenga o le sila o whatuanga sawe a akun ka ngā lue ngā leo o e ke solo e lafi o e le te a whaina i sori ngā tū la whono o e koi o solo o rofa i lo to rua tu lo po lau whanau po ailava po na i o mātua le uwhakingo inga le ai kalangoa i le matanga lue ngā leo e whaasoa le iai whaafita uli mawaenga o lo e pule mawaenga o sa waina i oi o na to te leo tātou tunu o lo walau mai o ka koma ka upu o rumo le whamsino ngai koe walau mai se tu manu wau whamonu mole o le asa o wale koe abe ese mai ma ka upu mai lea ma le whamsino alo na fu ia walau mai wa wakunu ka ngā lue ngā leo au o musu e whaisi whamtalanga o la u whautuanga whamonu mole o ka kouke mo musu a whai o sa waina oe ia wakakaunga bidi mtanga lue ngā leo a akun mkanga lue ngā leo o weke musu e whaisau whamakalanga e te tau wauna e tala noa ma e whaasoa ma whamakala le leni mea kupu muamua whaasau inga lo saunga le mumana so i fua lua se i whaisi ngā o inga whaisi o inga i lātou lo o whaisi ngā tū la whono nei no na winga la e te tau wauna bidi mtanga lue ngā leo ka kongu mela ngai mana o mia e te whaonga ina o le tas o le numera na te bili na ilm tanga lue ngā leo iso o se whaalabla whaafosa i o lo tupu le taimile nei o lo a fia ai le soifua whaaleanga ina mea tō tino malamatia i le saunga le mu ai o ke vidi mai a kia o le tasi o lima o le numera le te bili na ilm tanga lue ngā leo pe te whai e fo i lungo leo penga te whaelangi iso o la se taimi ai le se whaalabla whaafosa ma le orua tasi iwa tasi o valu whaiva, o rua tasi iwa tasi o valu whaiva. E maua le fsosani mo oi, wha mama lamara tū la whono,
ia batu ni fautuanga a wale anga ilu mo sio ainga pui mai maratele o whaafita auli ma sori ngā tūla fono. Ai tui wha mamala mai la wa ia tau ia wha mauti nolele o sa o le whaatino ina o le ngā lue ngā li mata mai tai o le mata ngā lue ngā leo leo ina ia. Wale upumongi asa vea. E ngā luluan mata ngā lue ngā leo leo mō lea tunu. E sere tau o le vaenga lea. E te tau la o na wha mauti nolele o lo fa nga le ya tsa wo tatu tunu a la ku se leo fa ya ku ngi so va ke de mala malama sa ili se so so di e se tsa wo va nga le ya nei va nga la tia wal si de fier tatu tunu a ka penga ku le weekend tatu so ve o tatu talonga le fai e ma ku fa ya kun ka nga le o fa ya se savati fai mal sa nga le mu fai mai kilo le silau telo le atunu a walo la ku saunga le elenga ka mo oi a lo ai o kako kavadi e nga le limango fo ele bat e a fai e limango fo nga le ko lima ka nga kem fengo ko a valu nga ko valu a lo limango fo a ko se fule ngo fo fa fi dai a wete solina le tu la fono ele ma fai on e to yo so lungo ka pungi a fi o la ka vale po lunga le fale o lo sa e de mfaide vai ngo so tu la fon vai ka ko po fua le po fua fo le se fede so fu nga le po fua fo le e ka lo ngo fu sa sai le si a vai no a fi ai oi famuniele tu e fu nga le tatu tunu ni weekend ya mai vai nga laiti a lo fa tai mo tata wo lunga ile ta longa ala mbese le ta longa le to sa bo ia fa pe fo ile tatu au to mai ta ile fe tu sa mo vai so ticket io vai la umbala o le tatu company fa bo mori tupe ma la fo ile tupe wo lo ma si le fi to no Pacific Easy Money Transfer ma la o nanga la I o tara le la I o tahuhu ia ma le la I mangele o le na ua pa u lalo I ticket wa mo le luas full tala ma le full tala sabia oe ngo la kala e kambo o le e manga o mia le se le ni o wa le so so ni ka ko ma di lo no winga ele va fu ka ko ticket e mana o mia se fulu le luas se fulu ka ngo fia yo I ka ngo fia ia na foi ma le family pass ia lua matua lua matamaiti o le sfulu lua tausanga a vatu le fa maloma le faftai le fionga le pule le fionga le sauli ia tuala pestata malangi fai malo Alan Stowers ma le au fainga wenga ele ngata le Pacific Easy Money Transfer ia me se fu le tato mo ana rental o le company fo I lava le fionga ia fai malo o lo so swali matu watu le tau au ile tatou fa moi le si lava nga ta wole na ona e papa ia I fo le tulanga a mio pule ile te mi wale ma fa ona ta fia sa vali o tapua inga ale tunu ia a o tatou lama ma kiwi le New Zealand kiwis a o le sta longa ta alo matonga ia tasila na mata upu ta wona ave fa mo lo fiong au ke sa we fa e vala o nga ka ko savat e no ka ia oi walu pumonia walu ke fa nga ruenga au ke sa we fa e vai ila o nga ta so savali fa mo le sa mo au fu ine I fa ali ai ku lo wala nga na la fa nga ina le mo vali ro pumong o ku sa o ala nga lo tupu sila I lo sa nga le mo ma sa nga le mo lo wai o le si va nga ta o sa via a fai ke si la fia o lo e sai tia I le tu la fono I le ma fai on e ferua o ke sa savari ki o ma o le ave o le sela lua a fai lo sa nga le mu ma se fer ka vati si dia ku fali mana tua pe no ta urte mo sola e do fa sa inga savati a le ka ko parade pa wale o foto nga fa mon mo le parade mal fa alo parade mal fia ia ma sa ngale mu si la isi ka kala yo foi la tu fa tau e tau na vel tu fa mo ai pingo ka work mi sola wa ka u ye se po lenga mtanga lo nga leo wa ka la makia il sa ngale mu ma se fu la tu lo no winga sa mo o lo yo au ir sa ngale mu o la tele pe on fa ka ko sa vani ia ka ko fe no ka ko sa vani sa mala o la sa vani fo ia wi mo ki ai si akila tu no ur sa ngale mu la tu no e si o ke la mai de ya failo e se era skip
Ya. Uero kangan bengale lo e fasalo ya. Ma lo fa tai ta u tele ya le ona watu le o fa tuanga le tau so ya se man. Vai. Ele se au le chapipi le au le la ta lo le au ale atunu wato a ungo ko ka mai ya le pese sinapi fo le a. Se manu pule. Ka le pese le kungu. Ya le tamasa mo po le ya pese Felice Mikael. O al vea nga le nga mala ia ka ko au ko foi me fa au fa pe. O le me no me mala ka mo se manu. E fa mo ni ele tu tato tu ni fiafi. Ni ele tu tato tu le tapena tu le tato fa nga malo longa fa unga ni va yaso. Ya mo le tato tu usa weekend fifi ma se weekend manu ele lo fo le tua. Fa pe foi lo fionga se vea ma le ai nga li. Mo se fa unga va yaso fifi ma manu ele lo fo le tua ma na tua. Ta pena vaenga saunga le mumo o imalu ainga so lava se vaenga e te fatino ina le weekend fa maniele tua i sauninga ya o le weekend fo ile ngate le so taao sa pati i se mato i kale sia se fitu tu fio fa do mai so lava se tafo le ne tunu mana nei ke lope fa pesa e kale sia i stamaki fa pe fo ia kale sia mato ainga o i Messi fa maniele tu i fufanga tatu tunu fa pe fo ile sa sauninga fo i sa pati le sa i ni so tatu wa tunu ia mau le tātou tunu se weekend fifi ma se weekend manuia whamanuia le tua i nea fiafi whamangalo le atali ia te whela i lua se fu mai manuia ia alo whaftai sa no whaalalo lau fionga le li malu le malo sunga sa tini tumaru vao siki a siu anga le tua manuia sa pati manuia fo i tiute ma whaiwa o le anga lue ai i le asusa mai so le puipuinga o le saunga le mu o le to'atele o le atunu o le anga i atu i le malae ma le stadium awa le ta'alonga le tapua inga mo le fetu Samoa whapea fo i le tatu au o le toa Samoa ia tatu whailoa i le vai o sa fo le peka ki whailoa i le sa e peke molo kanga i le sa ka lo lokua i ngai le sa i le ta'alonga o le tapua inga le tatu au o le toa Samoa ia whafte tili lau fionga tatu whailoa i pea whasui fuia ai o le amau momoli i o le tatu malo i le lo e whae e lo na sa ai wate alwese awa o le so i le afo le lima au te wha manatu ia te oe Samoa o le iaila o malo wha alolungia ma o se tasi vo i lea o sui fou mai i te tonu o le pati wha whai o le Hero PP ina ua mai a le whainga palota ma le whaitaunga wha alua o le palota a le tu malo sa whatalua o le fionga lea ia tu ia fuatongi pua pai le toa ioe ia ele fou tolo le mauta fono ma le palamene sa ia isi pa inga toi pa u lesi whainga palota a lea la o toi tula i mai le pa inga lona sfun ma le valu le nei o le whaipure mua lea o le HRPP o tō le loto anga i mai i lunga le polokalambia le a tau sa vea ia e mawhai ai o na whasoa ai o le mele le iai o le war money o le uso money sa matua onga i le universite le Kalesia Brigham Young University Hawaii campus i la ie la lalina po le ala le pati whai anga i el tangata ai ei so tanga iei so tanga ma maftanga sa a mata mai ai o talavou ia ma anga i fo i susu engo le mafau o onga ia matulanga whapena i le tuanai o nai tausanga a le la ua mai wa ese fola ua nga i ai ia ua nga i ia lava ula tau ia i le tautuaina le atunu u le nei fo i to mai ma le nei ngā luenga o le whaalau i loa whailo le whangatia whaasalalau tusi ngā tala o manatu e whailoa i le atunu u mata upu i lea taimi ma lea taimi le tū la whono upu whai o malo le saunga le mu le vā o tangata ia matulanga ese ia le wanga i le vaenga i upu whai o le malo awala le i elu ese mau le mai lau nofo ia ma whaalongo longo mata pua i a whoi ni mata upu o le alo tea e tusai ma le mai ai o le whainga panota le 10 miliona watu inatu o wale i tu malo sa fata mai
i le finaunga ale malo Samoa ma le malo o New Zealand. Ia le taʻitaʻiga o le Hero PP o fea o le fo i sona taunuʻuga i le agaʻi atu le lumanaʻi ma le manuia lautele o tagata. Ia o se mea le faafofoga le toe faasalouina nei mo le teimulimuli i le gagana Samoa o le tatou tala mai le Pasifika, Samoa, a mai se foʻi New Zealand ma Australia ma isi atunuu o le lalolagi tapenaina e le sui o le Radio Samoa i Sydney, Australia. Le whanatua, Miriama Pumare, ala la toa. Patal fatu se whapoponga le nei o talafou o le Radio Samoa. Wa lapata iana le whailau tusi le puipuinga a Amerika o Pete Hegseth i a Moscow a whai ai lei lava se whaamutaino le taua Ukraine o lona winga o le a whaatino loe a Amerika ma isi paanga le NATO ni tau po koste tuina i rungo Lucia mo le whaabo peo ana o swainga o lo whaia. Fa mai Hegseth e le CNN o le a whaateleina le mahalosi o Ukraine i tūranga taua o pengai a veane mai Amerika ai le o manino pe au fiai ma o penga whana mamao e pe o nanga i ele saunua ngā Trump i le amatanga o le vaiaso. Wa una i ailoa le ri whairau tusi atunu i a inivesi le whaatawina o pengai lalo se tau mawhainga ua whaingoa Prioritize Ukraine Requirement List i lalo lea Paul Kalame wa vai ai leo o le 2 piliona wa fua i atu moa o penga tau militeri mo Ukraine ai le au sia lava le 3.5 miliona lea o lo tau mo fai Zelensky e au sia. Fai mai isi tai le langi o lo au wai whaatasi lalo lea tau mo whainga o le awala anga i le while mua Ukraine o le whaia leo sanctions po sa whaasanga i a Lucia e a awhiailo na tamau ainga mai whaatino lea tūranga i le kiri vātoa o penga mo Ukraine. Ta ua le ripoti o se whamtaranga mai le minister o vai whafo Lucia whaatau i whamtaranga Trump na whaia winga i missiles mai Amerika a whai a sapalaya ne Amerika o penga ia i a Ukraine o le amatua i whaaranga i na loa lama le sotanga o Moscow ma Washington. E to tele e manatu e ulawa ina whai te tele le mata upu i te tonu o saina, le ana lipoti atu mua ua po e naitangata e to a tolu se furu mai se kare sia kevisiano i le atunu. O se ripoti o pito na tamai le nei mata upu o whaino ai le BBC, se whaatara noanga ma le awhawhine o le whaiwhi au le aurotu le o le Zion Church, wa ta uai e Grace Jean Drexel, na mawane na text mai lo na tamare whaiwhi au le o Jean Mingui, i a tatalo mo se tasi o whaiwhi au le rotu, wa tau fia fo i reo au asiasi atu i le tu i sauti o Shen. O le manatu o le tele, o le amatanga le nei o le mata upu, o se mata upu tele, o le atura i mai saina ma underground churches. O le ta ua i le ripoti e iei se tūra whanofona pāsia i saina e anga i tonu i e kare sia whapea, ma o lo pūlea le atunu e le CCP, the Chinese Communist Party, ai e to tele lava se vaenga o tangata kiusiano i saina, ma ua whaisi tele o teimi o ta pu e nai tangata, e whai mai se whamtaranga mai ai la tau ua pu e na, o whainga whapene i e le ma whaina whaaleanga i nai le kare sia, ma a whai e to e tepa i le tuanai, o teimi uma i e le tau mia o langona, e iei foi ma le toi whaola laina po le revival. E to alua tamaiti wa maririu whaatasi ma se tamaitai i se awhina sa sawane i se whale i Gladstone i Queensland. Whai maili po te Nine News o le pawea na nafi na sa sawa nei le awhi lea ma whaalongo i nai le tauwala awane o se tamaitai mo se whasosoani. E mai ane na tape le awhi e maua e le vaenga o le tine mūtino maririu o nai tamaiti to lua ma le tamaitai e pe o na ta ua. Wha maoni e le pule nu o lea whai tu i le au whaasalalau o tamaiti to lua sa whaida la sleep over ma o se tūranga whaanua noa tele le nei whaalavelave e mei se e iloa telefo i e tangata si ainga. O lo whaia so esuenga le mafu anga le awhi au lo ta ua le leo ina e leo o se tasi whale i le whai tūra badea wha maoni e ieiso o tanga o lea ngai o inga o lo whaia i le whaalavelave e pe o na riputia. Mai Papua New Guinea, ua ave atu le whanamai Port Moresby e whaatari aini awa noa ave ai Australia se māsanga tama na ola i se whanamai rei titi inu umau tua Papua ai le o mawhaiona tu e ina. Whai mai di pote le Radio New Zealand e le i whaiani o nā ingoa ai na whana nau le aso whareina taruai e whaisi whainga tau le tūranga na iai.
Peta I fōringa ua Yesu inga le lei. Whamatala le tina o le masanga, e le ilo o se masanga e whaato airo e le temina o lai, ma o le pito I lalo o la tino lo pipi I se itulou. O whaafutai e le pare mio pāpua ma le ainga o le masanga, le ngāruenga whita sa whea ngai ma fōmai, ma o lo whaatadia le ave ato I la ue Australia, I lalo le whesosoani le Rotary Oceania Medical Aid, sa whesosoani fo I mua I tūlanga whapea. Tala muli, o lo wa ia lunga o penga ta whailangi ma ripoti mai New Zealand, le solo ato a lo whaanga ma wha mai senga tangata, I le sa ave ma pare mia o le atunu I tausanga o te au Jim Bolger, le na tu mano I le vasaneide I vaspul tausanga o lo na soifua. O se pepa o whaamtalanga mai rona ainga o ta wai na mariu fide mua si o mia na yonalo e to aiva, whanau wala na whanau ma si o na to lua. O whaamatala le pare mia o iei nei Christopher Luxon o Bolger o se tō tino e whaamalu I upu whai o New Zealand, mai tā ua tere na sao I le tunu. O le awhepsarau fiturua na mua I urwhare ai Bolger I le pare mene o le tunu ma avea ma pare mia, mai le awhepsarau iwa se furu I le awhepsarau iwa fitu. Ua sisi whaafa fōitanga vai a New Zealand I no whanga uma o ofisa o le malo e whairo aire nganga whaaloalo I le sa avea mata I o le tunu. Tala nā le radio sa mōmole nei fo I au auri, soifo. DJ. Ya, whawhiwhianga sui whiwhiloi o le manawa o ngā ruenga. Ya, ma le ngā ngai fō whaiwa o le atunu I le nei fō I as whareile, as o sful ma le fitu o le masina le nei. O ke topa lua awhi lua se ful ma le lima. Toi whaatalo whaatua I le pa ia mawalunga o le tātou atunu. Mai se fōi o le whaafonga tāpua I mai o le fionga re ri pālemia, ma le whaletua, ya, mai se fōi le aingari I ma le nofo alo. Lo o whaafonga mai ina ua tea hatu I tua ma le mauta ngase I mero moa. Ya a o lea, ma alolu soi fuamluia lau fionga le ri pālemia, aftai le tua, lo maua le malosi, ya ma whapena fōi o na whai maari e pēa, ea le tūlanga o tong fitinga. Ya ma
ma ia matua I lava le malolo. O le ua mai o nei le press conference le sa whaatau uina I le so, pe o nei ai le fionga I le sui palemia. Honourable Deputy Prime Minister Toi Lupe Onesemo. Ia, ma le tūlanga o ali ima tamaita I tūstala ma le au whaasalau. Ia, ma la talanoi na pea le tūlanga o le walu masina. O toi masina maso ia wha le tupe o lo ta pena le iai ia le tātou paketi whaanatinati, emergency or urgency budget, ia mawhai, ona wha wau ma whaatino pea ngā luenga e mana o mia. Essential services ale malo, e le ngata I tutongi o tangata o le malo, ia whapea fo I whale mai o a onga o lii, ma tamaita I leo leo. Ia waise fo I o le vaiaso le dei, le whapea mawai fo I matongi, o ali ma tamaita I whaipule o le maunta ma le paremene o Samoa, lea ua mai a ona whaatau tohoina. A o tātou tā li ai la le afo le lima I la umalo whaalongia whaapitoa I le dei aso, ia le uso, ia, vai atu o na taulangi, le fionga I le li I whaipule, ia tu ia, pai le toa, ia o se tūlanga fifia le na ua maua se awanoa, ia o le a, malanga mai ai I lunga o le tātou pole kalame, ia pa tātou whaasoa fo I le tūlanga tā ua. O mea lo tutupu I lona I tū malo, ai o le toi manu malo mai le whaitaunga lona lua. O le whainga panota, awa e mai ai fo le whainga panota. O lo o a tūlanga wha le tonu I a panota ale a fionga ia tu ia fuatongi, pua pai le toa. Ia te ua mai ai fo I le whainga whaitaunga lona lua, ma le whaitaunga whai u fo I lea. Ua toi manu malo mai ai. Ia, congratulations le fionga le li. Whaipule. Ai olona fifia foi. Ma le taliaina. O le wala au watu ina ia. A fio mai. Se I tala foi ma le wō ma mai. Wa lewa tausanga. Ia, a o a mafuta ai. Ia, ma wala foi o no le se senga o wala aunga. I le nei foi au holi. Mau mai pēr la lau nofo. Ia, ma e whaafonga ai. Mai o te matua whaafetaia. Ai, na ole paule, ole whaipule, ma le fionga ia whanatoi. La uofo, Pierre. Na paui o whaipule, ole HRPP, o ma whaiuno mai I lunga. Ole pola kalame le atau o savea, le ngata o le nganga I fo whaiva a o le tano ava fo I le astonai. Mai la ngona I le nganga whaafetai o le whaatau aida. E nei te tai o le atunu o manei fo I sui o le paremene. E nei se me whiwhesisi, o mai tala ma tātou talanoa ma tātou tōwe. Ai wha manino pēr I le atunu o. E le pito la au ale malo, le pito la au fo I le tua ngai. Ina ia manuia le atunu o atoa. Whatalo fo lunga le tātou api o fōlinga la e pasefo o Anaya Tobashi. Ia, nei lopo whesa oi Anaya. O le tamaitai o Miti Soli, watching you from Palmdale, California. Ia, o Sam Simaile, ta alo palava malo le soifua manuia, mantua ta walunga le asfareile. E le tātou nganga I fo whaiva. A o tai ao, ia e palu I fo le tātou ava. Le alofi sao le atunu, e le tāno ava, ma le atau o savea e te mauai I le sao. Ia, wai lea. Whatalo whātu ia whawhawina tanielu, alo, o I la tūua nei e mumuanga I mai ilunga. O lo tātou porkalame, tufa le tātou porkalame, o le sunga ulu laupau, tālo whalava, Fale Baker, ia, o Koli Matau, o Miti Soli, tālo whalava, ma lor se fumanuia, ia, ma outou umalava. Flying Star tau pa u, a tālo whātu langa ia. Ia, po lau sunga fo I tau pa u fetu lele. Ia, malo le sui fumanuia, malo fo I ngā lue wha amnia atu fo I. I le tapo I ngā siu fale tua. Ia, le tamaita I a Juliana, male whanau male a ingari. I whapena fo I le fionga I le saoli I a tuala tau wā, tau pa utino.
ma le fale tua ia peka le mea o maua le tātou vai o le ola. O manu ia ma malo losi ai te ngata. Ma Selina Brown, talo falava, ma lole soifua manuia. O lenga moa lea wha esea, talo fa ma lole soifua manuia. Le uso ia Esau J. Moores, ma lole soifua manuia. Fa pea fo il tamai tai Christina, Tanuvasa watching you from Sydney. Ia manisi fo Melbourne. Anisi o mafuta mai I nai o Tara. Angel Nathaniel, tala falava ba lo soi fu mria, mei avito, ia fa per foi fa mai Angel Nathaniel. Ma lo soi fu mria se yuli, ia fa talo fatu, alo le ngā lurui le dei vai aso I tute ma faiva sa o tō ngā pāti ai. Se fa talo fatu pe na yuso ia sione, lo le sio, talo falava ba lo soi fu mria, fa talo fa pitoa lava, il leftalenga ia va ulu nga lue I le company le now siana le foot company for my couriers now por sao por le now couriers ia mala ave couriers mala lo fa fonga bai telenga ia u pau ia mai lato lo faia le tiute la ave passi au ave loli au ave courier au ave Uber Eats ia va pe fo ino fo hafi ai moise o tato pailate maka peteni o va lele ia fa talo fatu ia te o tobolo to pa ia male mamalo a le pai latte marka peteni matua o le master le to fa ia fa le velave e lama puni male fa le tua la le le tele ia ruby ia fa pe fo ino fo alo male ai ngali fa taile ma futa mai yeah, Elena Taylor, for my avito. Looking forward to our tano avatao. Ole aso fo itao ile tato tano ava. Ole amawai le feilo inga malemin star. Ole soifua maloloina. Waleva. Na matala noba le fionga le min star. Ole soifua maloloina. Isa moa ina uamai. Ole fatau tonga. Yeah, masao. Tausa ili ai se avanoa. Talenga alof po, ia, po le sunga foi, ia va au, alofi po, salu, ia, lea la, o le amaua le talandoanga, lea sotai au. Ia fatasi ai, male tātou malo, o le tektai, o le tātou au, o le toa Samoa, tuilangi, ia, po le talenga foi, ia la waki Fred tuilangi, vavai. Ia, le ata ua, nei malo o le afilo ai ona o le tatou fa mo lava ina ia tu lei malango lango le tatou au o le to Samoa ma le fetu Samoa I le aso sa asam nei malana ta longa I Mount Smart Stadium po le Go Media Stadium pe ona masani ai I ta longa te tele fa pea fa va o malo I le tatou ta longa ma le New Zealand Kiwis ia lea lau ta'u ele ai ma se tama o le tātou au mai Samoa I le tua le nei ma le ta milusanga le nei o le Pacific Cup ia po o le Six Nations NRL po le National Rugby League Championship tātou mata ai ma tātou uofo e wha lea ai le tātou fua ta fefe ana le malanga fo I le tofa ia aunga junior pantane I le tu malo siona tama Salt Lake City Utah Captain Silila pantane ia o vala au ia le tua semanu kau ke va ai ku fo o le I fo mo ka mo e anga ia le tofa aunga junior pantane mo le fu a Samoa ina I le tato malai I le Mount Smart Stadium I le aso sa aso nei. Ia, o le sila vaenga, o tātou tālia pēr le tātou malo I le afa, o le lima I le fiafi nei, le sunga ia tu ia fuatongi pua, pai le toa, o le li faipule le nā, o le tu malo sa fatalua. Ia, e tā ua tele, le sau noanga a le fionga I le sui pale mia ia toe lupe ansemo I le afifinei. O ta uai, e le sunga ia Johnson,
Le tātou lava papale pea I le tūlanga o loo whaasosoa I le tātou paketi. Ta uai fo I nisi o whawhita ulu I pei ona iai. Le ala usu atu o le au kuka po le au ngā sese. E masani o le lātou kuka ina ma tāpena ina tau mawha mo I lātou o loo whaatau tolia I ngase mana tuala. Ia ese ia le au kuka. E le au kuka masani lava lātou ia o tau mawha masani. Pe awhai le onga tele ni ngase mawai. Ia ai fo I lātou o kuka whapitoa. Ioi, tangata nei whapitoa. O nutritious, o lona winga. A whai o le ngase o le suka po o le tūlanga whapena. Ese lātou mawhai. E tā pena mga sese, e isi tangata ia po ngase fo o le whatu ngā o a uma me whapena. E tofu tangata nei o le au kuka, po le au ngā sese. Mato mai whaapitoa ma lātou wanga waa. I le whaatino ina, o le tāpena ina, o tau mawha nei. O le mea laiona o matua I o uofo. Walatou I loa lelei. Se watu pea la ufai, la uwangi yangi le mata upule alanga, o te le tua ia le au whai ngāluenga. Ai ai le tūlanga tā ua ia te au. O le minsta, o le soifua maloloina, o le CEO o le soifua maloloina, principal people lātou te umia, ia tūlanga maupoepo e maululunga I te tonu o le matanga luenga le soifua maloloina. Ile au wala o lo o lātou feso o ta iai male au whainga luenga. Ioi, le ala le nā, e tā ua I le upule na o le communication, I le vā o le pulenga mai le minister, CEO o CEO, CEO o tangata supervisor, ma le awala lātou te feso o ta iai le au whainga luenga. Ma le au kuka. O le ale wingo le tala le nā, ina ia matua I manino le lei. Ma mana malama, ia le au whainga luenga, o le mea lea ua mafua ona o le mea lea. The line of communication from the minister to the CEO, to the principal that hold a lot of supervisory positions, and then down to the staff. The awareness programs, communication line. E tau ana malama tangata ia. Malia e o mai e whai ngā ruenga. A mole mga wangi ma ingi o le alme la whai ia. E whioti, ele I whaia I eini tong fitinga. Wale oki la ongo le mai. A ua oki ma whale tonu. Ona o le mole manawa. Se o tau sila I le whatau waa. Ai le whatau waa al mata upule nei. O le mea ai e o lai le tangata. Le ala o tutu atu nei lunga le au kuka uke le ilo pe kofia I lātou. Wale usu mai I le tai au. E whaia lātou ngaluang. Ai o sa vavali masolo te eitai. Ma fua I sea. Le le fesota inga. Le anga le awareness. Le anga le laina o communication. O wha lawi loa ma wha malama tangata uma. Wa ma fua. Ona. O le tūlanga wha nati o le tātou paketi. O le sila mea le o tā ua nei, whawhetaia I le sui parimia. Le o whamanino mai, o lo o maua lava lātou tutongi, normal salaries, weekly or fortnightly. A o se vaenga o overtime, wale maua. Ta tau o le whamalulu, whamalamalama, I le au whaingaruenga. O le a maua pea o tau tutongi masani, ai o tau overtime, o le a maua lava o tau tupe. Le sisi a vea, ma tau fia le nā mea, o na pau le mea, o na o le whale tonu le teimi le nei, o le tātou paketi e le I pāsia. O mea tā ua na e tau le wha malama. E le ngata la I le batanga ruenga, o le soifua maloloina. Leo le a mua I se avaloa ma le fionga le minsta ia ba awao, Honourable Minister of Health, I le asua tau, ia ai whape nā fo I oisi minsta, oisi matanga ruenga. Ia a vel melea ma vaenga e a fo I e a o uina mai ai seisi le sona le lei
mai i le matanga luenga leo le soifua maloloina. Leo wawa yatu ua anga i mai ia la umalo whaalorngia i le neifo i awa uli o le asfareile e tau lunga i ai tiute ma whaiva alo Filipa, manganga ifo i ai whaiva o Samoa i so o se tafa o le lalolangi. Po whea le i tūlangi a le aso mo le taimi. Ia, e tutu salava. A whaiwa i mana vai, ia, o le tūlanga le nā o le nganga ifo whaiva. Leo wawa yatu a whio mai i lunga le tātou ala ata. Ia, le fionga le li whaipule o le i tū malo, pau e maua mai a le toa, tu ia? Atu, tau fionga le atau. Whawhetai. Ia, i le nganga whaalolo. Ma le awa tele, ma le nganga whaangai tia, ma le nganga whiwhia. Wawa i atu sulu le tino, ua e whio mai. Ua e tali i fo i le wala watu, ma le whaatala ula. Ia, ua maua i le nei a vanoa mātango fie, ua tā whasoa ma tātua i whiloa i ai. Tā whiloa i le telo tau sanga o tātala vau. Ioe, o mai la ia leo, ina ua ese o tā whaiva, ma tō whinga, ma whao unga le tua. E fio i Samoa, ma vea fo i upu whai o malo. Ma kauria i lau a fionga, ia ma se au unanga lau a fionga. Lewa e toi pale mai i le paia inga lona sifuru ma le vanu. Ai tātele i toi wheilua i lavatalu mai le Universite le BYU le telo tau sanga o mawai Hawaii. Ai au te mita lava ma ai e yuli ma tapua i o whaiva i lau a fionga tuia. Ta lolo ia upa ia i sa ma whainga o lau tu malo. O le ainga malosi malo o le tunu mafono, ma sa tunu mafono. Wha pēr fo i le wha aulu ngā tangifa, wha pēr le mamalu le wha le tolu. Ia ai maise, o le whatalenga ia lutu, e pola pui ai ia le mamalu o le tu malo. A fio maia i le ngā ngaifo whaiva, ma lo le sui fua manuia. Whatala whatu lau fionga le ataua. Ia po lau fionga whai sa vea. Whaftai le tua toi mawala nei, mawhatanga mātangu fie, mawhatanga whaolo, whaftai fwoi mo le awanoa. Ai o te whawhelo i fwoi pa ia whasapsanga, alo tātua tunu o whai, o nao i te mālosi o le nei whasalonga, tā lo whalapa. Malo whaftai i le tali wala au, ia, o se nganga fia, ua mwhai o le tātua e, a wheloa i balau lua whasila whai fo i le nei au o nanga ma le nei tautua, ua tele tau sanga ua mawai. O a mai le soifua maloloina, ai mai se fo o a tina e sanga lua ma tautua ai, a o le i toi pale mai i le pale mene, ma le whinaunga o le. Nei fo i tau sanga balona whai ngā whiliwhilinga le atunu. Paftai lava, le a tau o manuia lava. Tau whai lava e tau si soifua maloloina. E ngā te leo le mau peo le avanoa, e au nai so se ala i le tu malo e ala ni tofi o toi bala winailo o tangata o te ngaluai e pe an whaiatu te mio whano ma le tu la o sola ua fia lava o toi mbore nea no lo tu mau o fōlinga wai lo tu mau o fōlinga tamalai point lo tu mau o fōlinga fia ma tau sa fia ia wa foi tu langa o whaiva malo e pe ne masaniai. Malo, whaftai, a vea fōle nei a wanoa, whātalo whātua i le tō whine, ma atu o na taurangi, ia e maise le fionga i le whatua, ia ma iawa viskota, ia ma ona fo i whaiva, e masani ai, ia whamui o lo o manuia o ia, ma o lua, ia maise fo i le no whaalo ma le ai ngā lii. O a mailo i tū ma lo, ai maise, se langona na toi whao Sofia e te tauona e toi tau wā i le whai ngā whiliwhilinga, tope le na fai ele paloto le lua felus fulima. Lau fionga le ataua. E na ua o malolo mai fai ngā palota na lua fesputas. Ia talua i fo ena wasui tu la fono e pe ona iai le lua leo palota le mātou tu malo sa fata sa fai na lua palota al tangata palota i tasi. Ia na ua suia la al tu la fono. O na le fai na lava ti aile na ausia ia tulanga o nuti tele ia i siulepa montua. Ia, na alua i leo toi tau whaina i suel tu la fono, ma ia toi whasanga tonu la luanga o le tu malo sa fata. Le lawa ia i nei ia siulepa on montua, o toa mau montua. Le whanau nunga rasa o titilo lava,
no singia fo isi uso aswafa pe la tu te ta mo il palota len fa top nei ya pe ta sa le ai sa le mai se tal monti au tel tonu sa ve o manatulai le lava fa isi malos o lo lava se malos o tel tonu foi lo ya intaleni mai le tua au na ele ngata lo tu malo al tato tu yo no fai pe le ala le o to tam fai ai na o fiona le atawa to tam fai nei fai na palota ina fai na la ngona ina le o tu malo to la ngona te le lava se taua o le mal mala mal tanga to lo na tu malo mo na mana mianga ina fai na tu ma o nai ile tu malo awa fai o malo ma di lo ba Masalo o ta ua tangata ie whai upura Sons for the Return Home o le ata fo le ale. Le si fo i tamari i o le tātou tunuu. O lewa tau sanga wa o ngai fafo mga lui fafo a o toi tali watu. Mani to mai wha pitoa wa o te balmalama lau o fionga tuia. Ia le ngata i upwhai o malo. O ala manuia i pisinisi ma le tamau ainga. A le ala wa e toi fo i atu e tautua le tātou tunuu a wa e fo i le i tu malo. Ese le tāua. O le ale awala o le taunu mai New Zealand, ni whontanga po o nisi mafuaanga ua asiasi mai ai au ki lani i New Zealand nei vai tau? Awhaf teile atua o le ase singa lava o mai foi tina le ainga man whanau. Te ia sia e tu sai. Ia o mai foi whanau a onga nei. Ia ngat foi tina le ainga o na tiute a wartau singa foi le tamamutua. Lenga te leo nisi o whontanga ma tu te fa moi moi nei a mai se lava le o kalame leo tau fai nei e le fionga ia a whanai o to le ia leo le visa on arrival e pe o tulanga na le tau o manisi o frontang fale ainga ia ma tau fai na lava le mataupu e pe ona iai le i tonu o mato i tu malo nei taimi pagane la fionga sa le malo whaftai tau o tele le sila fia fo ia mese fo i le tau mawhainga ale nā komiti o lo iai le tama le tau a ana ia malau fale tua manis e fia la lango atu fo iai a wae ta ua le na finaunga i se teimi o le lumanai e manui ai Samoa ai mana o mia fo i le whainu mera e wha malosi ai le tātou finaunga o lea mata upu ai ona safa i le fontanga le na ai lae o te le imana vai i le itu lai fitu le po na po le po e fo i talatu na po ai e ta ua tele i le wha moi le nā. O lewa fo i ona whina wina nei mata upu. Ai, i le whainga pālota lea na se i mawai atu nei. Na wha te ia lau o fionga, a wau te loa sa lava tā pena lau o fionga, ai te ua sa ua, i le whaitaunga mua e tau wha le tonu. O le ase le nonga, la ngona na o i lau o fionga i le whaitaunga lea mua a le pālota. Moni au le ataua. O te lei tā pena mua whapea pe o le palota no man malo e mua. Al palota le na nei, na tele au tā pen penanga. Ale ngata leo le tali tonunga inga lunu whai tonu le tu malo. Ma le nofu ai tonu le tu malo. O se whai unga mas palota no matua te iai. E o lava le taimi wa lau i a palota. Wa lau whai unga whai. Lai tu maulo o mafau whau. Se i tu lou leo se ai maualalu. Ana yalo manatu ele se mo wina afa o palota. E tu sai male whainga palota se ba ne. Ai o se me no foi. Se me no te ai. E no to fa pele muy fale la e talia me tinga whaina o mai. Mai a o ina foi ma fo fa. O me sili lanta o palota le na mat nei le atawa. O te leo la o le sona wa o mai. Madia. Le te leo la o le sona wa o mai. Sila fia foi e nisi o tamali o lo iai nai tūle vai. O lau talan fai se longa se vavenga to a fai ina le HRPP se tulau. I le amtanga nuafe le musmuna tasi. No whapea foi lai le palota le na munai. O te le lopo le ale tu langa o lau le malo ai. Male mamao so malo. Pe tai na mtua te i mo wofu. E le taimi na ua lau ai le palota. Ia ma o whapera o manatu tangata. E leo manatu na o le tua.
Au ngā fwoi me whapea me whai ai, o na tau o mai la aiti lalo. Tal tonu lava tau lava na maua loto mau lalo me whapea nei. Au au lalo lava mawai malo. Au fwoi nei o tātou manatu tele o tātou to mai, mo tātou tu langa whale anu, po a lava nisi anga wha. A le whātasi le atua mai tātou maua le ngā loto mau lalo. Ele mwhai lava tātou maua malo. E pe o le ala le nā malo wa una tele tununga. A o se le sona tele sa vea, o mwhai no maua mai nei whai ngā palota. Mali e lewa. Tā ua tele, awa e lea se si e usua le leina ma le fwoi upule nā lewa e sa ulone iai. Na o le songa lauli al mali atoa, o lae moli mau fwoi le lalo langi ma tanga tauma. O lalo e sa ili ai malo, o la so tele tununga. I le se mea na le leo na tā pena i la utou tā penanga wha HRPP. Fuafua i le road show a la uli la tau ma le la tau vaenga. E ei ni SS senga mani mea fau na awa o ina mai. Sa e tilo ma e baba ai ai. I le whainga palotel nei. Tono leo wha alia i le natu langa. E le tau wha mtalaina la ufionga sa vea. O leo a tali le atunu ma wha masino le atunu. E o wha alfali fina ngalo le atunu. O la o tali foli na. O tali le atunu, wha masino le atunu. O le se senga na wha la wiloa. O le se senga na ta penanga. Wa se senga na tali tununga. E la o tali atu wha penaiste. Tali wha vave. O la o tali foli na. O le tali le atunu. O la o tali na. E mafua la i se au le wha awopea o le pese tu le epa ma le ala ma isi vaenga o lautou. Vaenga wha awhai e whapea. The election was rigged. Pea wa toi whaalonga a Donald Trump. The election was bought. Ea ua whaaleanga whaatau le palota o uma isi mea. Whamata e toe o ngā le nā pese. Me le nā i tū lau. O leo ua uma le whainga palota. Matatau loa o na tuu le sao le malo. E se e a wale manuia o le atunu uatoa. O whionga e leo yeise ai a te tau i a tau. O te tala noa i nai matali mo le fina ngalo whaalia. O le whionga i le taitai. Le whionga i atu le epa. Pau lava lau tali lau whionga le a tau. O leo tali le atunu. Ma lia lau. Ua whaamsino le atu. Avela i a iuta. Lango le whainga malo. Ma lia lau. O tūlanga nai tau na iai. Ai peo no whai atu. Ia e sailo tangata. Ali. Sailo tangata na ia aina le tō whawhalele. A le whionga le taitai o le nei. Vaeng whai. A o loo nā tali tonunga loo tangata whai tō tasi. O leo o tali mwhamasino le atunu o le tali le nā. O loo la tali tonunga. Tātua o avele na iuta patpatia. Mali. I unga le whamasino. O i o le whainga palota. Ma avele lango le whainga malo. Malo whaftai sa loa whatupu whatamali i lau whionga. Ma ua la lango ai lo whamoe. Awa ele maua i se tasi ma se manui o le atunu. O leo e sa loa manino lava. Ya, o te lo foi o lau wha malo foi le nai le sunga lauli al mali atoa ma lona tofinga o le aveo se pale mia e te ita ia le tātou whainga malo i le nei taimi. Leo o tasi le tausa. O umano o whamanu atu i tofinga le awhionga le pale mia. Lielo. E awhionga lauli al mali atoa. Ia manuia o na whaiva. Ia o tasi e whai tauli al whalaman whalefu. Mali. Ma le apolo toa whanga le awhionga le pale mia. Ia taulu. Ia vave no ia se fa malo longa al tātou ta mai lang e tu sai mo non fa ta fa ngase ele ia se si tu langa o to tu ta ia le fa mo ia le ave lango tātou vai pole aso tātou te velo ele au wa le fa mo le tu o lo tel tonunga ma to tele i mai sa ili manuia sa ili vi inga ma tu li so fili tonu o fa mano o lo manto tu te tau ave. O le mai fausia tu la fono ina whainanga tusa tangata umo Samoa. Iona whamunianga. Ma ia ola tangata ia la fua maulape. Wa whaata oto e le palimene a walwhenga manu. Sa lua ngā lulu e whaatasi mala au le tono le HRPP e seisi pa inga. O le lau lua mafutanga. What's your personal take and relationship with le malefioga le li palimia? I lo lua lava vādu nofo ai whale uso whale tangata. Whātu ai fhoi. O le ngata i le vānu nofo i upwhai o malo, ma le mafuta i whale uo.
O maua toto hivi maano e uta o pa. Mali. Maua o sule o le swafa iuli ma le swafa salanoa i falfa. Ma le fionga ile li pānia. E te lelo tali tonunga i anga waa ma tā ua le fionga le li pānia. O te loa o na values, o te tali tonu foi. I o stangata wha maite ma stangata ngalue. E leo se nata e tautala manofo. O le tangata e muli i ana saunoanga. O la lava le tūlanga i whaatino ai. O leo langa na lo uso e peo nau. Ma san peo no whai atu. O le uso e atau e tau toto tau tino. E u tau le pau le ma so tanga ma le fionga le li palmia. Ia peo no whai atu e ui lava e. O aia tūlanga uma. E sa o tali tonunga i mene o whai o malo. Au nā tali tonunga. E ile awala e tasi e whaina o mai whaatasi mtu whaatasi. E ala i se tu lalo. I loto mau lalo ma le nganga le lei. Ina i whaina manuia le whainga malo. Manuia le malo, manuia o tangata anu. Ai leo le tuli se manuia o le tangata la vai. Ia peo le tūlanga na. A o le fionga le li palmi. O maan lama le on soifuang. E leo o le tangata ngalue. Leo se tangata fo e nofo ma tangata e tūn whaatino ma sa vali ana upu. Ia peo se wau nai loa le fionga le li palmi. Malo whaftai o wai tā ua tele le whafonga le atunu. The personal side o le tangata ia malana fo i relationship a lewe tā ua nei. E utau le pao. So tanga o ngafa wha ia matoto o iwi. Ia ma le tūlanga wha le uso ma ainga. Malo whaftai i le tā ua tele o lau tali wha aloalo a o tāpua i mai ia le atunu. Leo ua tasi le tausanga talu o na mangoto le mana wanui i lo tu malo. Ele mamalae o le alae si ulepa matonga mau. O le asau tanga i masau sila e le recovery a le tātou i tū malo ai mai se fo i o se vaainga lau tele i langona o tangata o fea o le atoso i aile mata upu lea. O fionga sa vea na ua tulai mai le whalabilabira nei. Sa ua nga iloa i le mea ne tupo i le whalabilabira tua oi o whausanga mta fituala. Malira. Olo ta oto ai le vaa lea. Il temi lama le asa mua i whontang. Sa manatu ai loa lo tangata ua tau na whatu se komite le tu malo. E tilo i le nei matau. A wā se tau i tala whea ngai. I le whaalea ngaina o le soifua o tangata o le tu malo. E ala i ona mana onga. Mali. E ala i ona ngata i whale. Ma le soifua i ngata i whale o le tu malo. O marina taimi sa mātunga le tu se foi le malo. Whai loa e tu langa le mātunga. Foi fuanga matang whaina. Peta i le tali mai lava le malo e o mai taimi le. Ia no wanga i loa le media. Me leo te whaftai e foi lau fionga mo le nea vanoa. Tai. E pe anu whai atu. O telefoi lau tala le whalele. O tau o le tu ngai ma losi o se whainga malo. Alilo. Ana le se no o tau le ni wali o mātou tangata. E le loa foi ia mafteanga malava singa i tutono nuu ma inga male atu nuu. Pana le se no lo tu pitola au. Mea nā un te whaiheno tu atu whaftai tele. E peo no whai atu i nei fuafonga sa wawai atu la ia i semina. Ia o le mātou tu malo. E nā leo atu e semina. E pe ia o whatarnoanga fo e whai atu le watu lesi talinga alu lesi talinga. E ese mela i wha moe moenga. E paua wha moe moenga alo tu malo moena wai. O afetu whai tatu tupe. Ia, o afetu pai tupe. No fisiringa ina i o le komiti lea o lo whaia suenga. Wha mole tali mai le tu malo. Po o la tūro o ngafa. Male tala no ina mal whaatula ngaina. O se tau i tala whengai mo le tu malo. Sa whata petai. O le latu tali. E le hai. O le mea nā la ta oto pea i le kabineta. Ia male malo ni sila. Le la mato ua ia whapenei. Malu le i al tautai o le whalolo. E o mala le taimi neo le ufeutanga i pea le tomiti ngā luluei. Ale itu malo. E tau promote whalau i loa, i mana onga, malangona o le itu malo. Awa, le atawa. E lina o le malepe i lewa.
o lea whai na wanga nuu malangona o tangata. Marielo. E so i fuai mai lea taimi. Ai sila i le vaale na ngoto i Tauranga. Ia. Le lua afes fulu. Lea na au mai ai le vaama le malo Italia. Le 5 miliona, sila atu ma 5 miliona. Na whai ai le clean up. Na whai ai polo keti ese. Ina ia wha foi le ngata i whale o ngai o Tauranga. Ise le tulanga na yak. O le wala le na i Tauranga nto ave ese. Mai le tele foi se tulanga, foi se area na whale ngaina. Pei tai o le wala le ngoto i Safata. Lea, o le ngata ina ngoto i Safata. Na mulunga o le titai. Ngoto i lalo i le titai. Le tu mau malai no foi o mai taimi le. O wa final te mau aina. Wa final so i fu o tangata i as fai pea. Wa final whanau i le whanau mai. Wa final whasao le nei tu malo. Wa final ana nganu malangona o tangata o le tu malo Safata. Na compensate la o fionga sa vea ia le iwi. Iwi po se vaenga o Maori. Ia. Ile ngoto el vale. El luas fu malfitu tesmaleono miliona. Luas fu malfitu tesmaleono miliona. Wa nao anganu malangona. E ona compensation ya. Ia. E leo afia tom. Le fale le o pisinisi matangata na faina la to me totino. O le luas fu fitu tesmaleono le tu sai male tu pentuina. Mo anga nuu malangona o tangata. Wa faina. Wa besea le mata ngofie. Ma tulanga soifu ai o le community le o Tauranga. Ia po le tribe le wihi. I nei Hawaii. Wihi. Ia. Ia, pe tulanga la nelu wat. A fatu sa tusa la tulanga nelu. Tau maufa ia le o whamanu. Ia. Ona wat nen se furu ono miliona ta la New Zealand. Al nao no miliona mo le tu malo Safata. 2,5 miliona tesi maleono ta la New Zealand. Just o nao le faina o anganu malangona o tangata the compensation. Ia pe o tulanga na le tau tiltilo ai. E pe o le finaunga na lo tau whainei. E pa o lea o te whaftail malo New Zealand. Moli la whaftaitelo no le amane e. E tai o ro ia se lape tonu fiutanga ina o nefa mo mo. Ia e whainga malo fo ina se mo vai at nei. Malo. O ona o lo tang tonungas le atawa. E le ia se taimi tasi na fiutanga iai. Le malo o whainga malo se mo vai at nei. Po e o lo ngafa ma le wha mo mo. E vala wina. Ia li fai pule o le nei tu malo. Po le Council of Chiefs. E sa whawhai fiutanga inga o nei mea. Fiutanga inga o se tau I tala whengai. Ia. Mo le tu malo Safata. Le la o whate ia le tu malo. Wa whalau lo mais. 4 miliona. E tu ina atu mo le tu malo Safata. E pe o tulanga na le tau tiltilo ai ai ma. Tau wa ai se tulanga. E mwhaina. So swani atili ai. Ia ari me sili ata. Awane I. Mutai. Malalo. E vai ma maha. Malo e se mato I tu malo Safata. Awane vai ma o lalo ma overlook. Le ia te tau o mato tangata. Mai tulanga whapene. Iona e manatu as lau whiongale ia taua. Ia I lewa lea fo nei tu malo. Ia. Tilo ai baina oma. Ina ia mwhaina whaamali e ina. Ia se tau I tala whengai. Ia pena na watu le pati lewa forosine. Lewa watu e whapea a transaction on behalf of the state, $10 million for the district of Safata, which is olewa mai sao la le whaupunga I tonu budget. Ai pangalia. Ele ia so matu leo I whiutanga ina. Ia. E ia so matu leo tas. E pe tulanga la le tau tiltilai, malfisili. Po ua tala whenga ina manatu mai. Ia whianga nei tu mako. Ia pe o si tala lea tau tamua I tala nuanga sa vea. Ta ua tele lau fina ngalo I lau fionga le rifai pule awa sa au tuli matai. Sa au tau muri muri fo I na ua tupu le wha lawe lawe.
talo e lau a fionga le fono lau tu malo. Mau whalongolongo foi mau fai tatalai, ma fai fo i lunga lau polkalame. Sa au whaftaia lau a fionga, i le tula i mai ai le o, ele avea o ele o se tofi o le tu malo. Sa ele amata mea i le feutanga inga ia, o le fasili la le tula i mai. So obviously 10 million is not enough. Le 10 miliona ta la wa, 1 miliona ta la New Zealand. O le si vai ngola fasili. O le fina unga la le malo, o le claim ma le malo, e fai masui o le afio, anga ma le tu malo sa fata. Le ana fai nei e le afio, e le malo le ana tula i mai nei. Io e peo le tulanga lea. Awa la toa ma mantu falo, le fai na sopolo le man vale. Mandila. Il afio le palmia ma capineta, la to mata fa yoile. O le sila to e tulanga tal fia ngai. Mo ona tangata anu. Le la peno tal no tuai. Ya o fai pitu tasi lava. Sa fa pe ai manatu atu se fautuanga ale tu malo tu sai la mo matu la ngona nei. Le la o tal no atu. Ele o se taui mole a fai no le soi fuanga i tupe maua marisi ame. O le lusu 50 miliona na sa ulalo le compensation le va ale taranga. O le a fai no anga nu. Iyo. Malangona o tangata. Malila. Just for that. Yeah, awatau. I tu aina damages here. O le whaaleanga ina. Punitive damages, ma le impact o le a umini tau sanga, la livelihood o le itu malo, o pisi nisi, ma mea tō tino a tangata. E umi se taiwi, o lono winga, e te manatu wa underestimate le vaianga lea, le malo le na tula mai, ia lea afianga a toa, e o le ngata la na o anga nuu maanganga o tangata. A o le fai alu ai pea mo le anga ilumana i moisi a ngā tupulanga le whanau mai. No, sue a toa le compensation o le vaale i tauranga. I. E iei la le compensation mo mei o cultural and spiritual o people. Le iei su fitu tesima le 1 miliona. E iei compensation mo pisinisi na whaaleangaina, ma ainga na whaaleangaina. E iei le tupe molto e whaale leia o le ngata e whaale ma teuteunga. E iei foi le vanga tupe mo le whaawa wina le monitoringa o le tūlanga o le ngata e whaale. Pe ana whai atu e 5 se lau miliona le tupe nā luai. Pe tai o te leo loa se calculation o le tupe na whaalu i le tūlanga le whaale ana ngoto i le mātu i tūmalo. Le ta oto e nei. Maona a fianga e tu sai pe a fatus tusa i le vaale i taranga. No, vele na case, ma case o te fatus tusa iei, po talawhengai. Po talawhengai le taui o whain fatu mantemle. Ia maro teltonuna o te ioe la ufionga. O te ioe a tonu pewa o lea mana ia tele, ia po sfa mafa, po wa vale tu lima. Ia po la fo les fa panga fai pe o manatu oe o me le te au mo fu 10 miliona a sa fata pe o to nganga na le o te popole ai ne me o fa fo ia fa na dile ai le o sila mamao ia fianga o le afa o lava singa o so fu le tu malo mai te sanga lumana awa le nei lava disasters o se meta o po fa mau fa wawina e tele se temi o ase fia le atawa o filtro so se fole le matonu o temile o le ai o loli o funga o tui meva pena o ta fea o sola ona ne lava tulanga ne la le o te moni ai lau sauna te leo lava singa ma fianga ne tu malo i lona soifua le ngate leo ana nganu mo lantu langona pe a whaua wina pēr nei tūlanga. Le la o whatua, ua uma no tilo uma i case nei. E whātus tusa i case nei o mātu tu malo. Pe o le case la le wa ai tauranga sets presidents mo le case la o le mana wanui. A le wa ai atu i le tama i se leni le ua award mai compensation le ale malo.
Whamata e mawhai ona e tā pā. Se li poti fo i lea mo le si o manga mai le sprep. Tusai ma le tu ma lo ato ma le lona fianga o lona te mau a inga ai mai se fo i o le ngātai whale. Whamata e mwhaila a mai le mele nā ma ngā i se fi naunga wha le tū la whono. E o ai lava le tu ma lo. Pe a whai wala i titi tele le tupe ua fina wai le ma lo ua tū mai. O lo matau li mai na li poti. O mantau watu folasia fo li poti luma le matu tu malo. O wha maunia le wha leanga ino ngatai whale. O wha maunia. E lei la se si tulanga seftenga. O wha maunia le wha leanga ino ngatai whale. E paula le tulanga o le tilo e. O la se tau i o le tulanga lona wha leanga ino. Pe ana tanu atu. O le wha neina lanto e leo le teimina fio tuatu po o Peritania i si o tatu wa tunuku. A wal fono lena fa ye. Yeah, joke. Ma fuanga na lena moto yo. A o tupu fo yo Peritania. O lana le karia. O si manga. Le la mato mananto ai. Fo le polala wal tulanga lao e. E tau I malo e lua. Yo. Fai mais fa mole ya sa fata o se fu la to. Yeah. Ya fo mais fai mais upu. Ya mama fai au mai mato mo tu no fo se la. Po o tala fe ngai ni se fu miliona wa mai. Wa le wa pe fo le wa. Wa mato fata malana. A mato o tamale le tu malo sa fata. E lo mana o ngon takat. Le la pe o talo toai lo fioma le ato. Ele tau o talo a mai a vatu. Na lila. Lea la o e tu la I mai le tofi o le tu malo. I le taimi tala whea ngai lava le fina wina o le mata upu le mo le tu malo. O lea se si fuafuanga lea nga I luma. Pa mata e te tau o le toe la ngā pea, ma toe langa pea le mata upu le nei. A o lea se fuafuanga e te tau ai o na pu lea le lei. Ma control le wreckage la o ta oto nei lalui o. Ma se taimi e tauina vesa wale umbi o la ta oto ina e iai pea le rust, iai pea le ele, ia matulanga e whaaleanga ina ai a toa le a fo le si o manga mo le itupulanga ma le a malua. Olo, iai le fono le matu tu malo le o ta wati la fai la solua. O te taunu o talu ese atu mai nei tai au. Ia on fai le o le fono le al matu tu malo I la solua le iwa le tu la tasi tonga mau. E tala no ai la me ta upu nei. O ani fo fanga lua luma. O la fina ngalo ele tu malo. O te le aso ta ita I loa me tau fai. Marila. Pai pita. E tau mia so la ngona. Ono te whaalongo I lo tu malo. O toi fo I le tu malo so fisingia. Po fela ta oto I elo la tu fina ngalo. Ai savea. A fai la fina ngalo lo tu malo. E le se maa. E le se me o telefulina. E le se fai tutto o le malo New Zealand ma le malo sa mo tele tuituina. A fai la vala tuituia le fai to o le tupu Peritania. O tuitui fo. A wa se tulanga o lo tu malo ma se tau I tal whengai. Ia pe o stari atu le. Alo, whaftai ta ua tele. La le tō whai la ua fionga le tofi le itu malo. O le tupele te tauna tu inatu iau a ao. Ma le itu malo e whaasoa lava e le itu malo. I lana pule. Pe e iai pea I le malo e lau whali le mata upulea. Ma whaasoa mai e I lato. Lau o mana sau noa le taitai o komiti. O tupene tu sa o atuai le tu malo safata. E pule I lato. Ia se vangana fo mana o mia se tu langa whapena. Pe tae o nawa so sia pe ana I silafia ia. Ia uputa hua ne tono national budget. A so se atunu. Mene inputs and outputs and transaction. O tupe la le whamtu mai. O transaction on behalf of the state. I whapunga la tu la fono e tupe whapene. E tu ina sao atua ie o whaasino e le tupe. Pula ila atu le whaasoanga. Ia ma le whaasoanga ame o tonu. Mo tangata uma. E whaasino e le tupe. O le tu malo foi la safata. Se tu malo poto e whaasoa tupe. Marila. E le o iai foi tu I valea le tu malo. E tau iai se monitors I le wha moe. Molo whalo. Ma pule a le a inga ma le luu la tau. E fia fo I luu nau a fia tono le tu malo le?
Eva mātou nuu wa afia. Ile whai o mātou o tangata nuu o le tumalo e sifuru waluwafe. Fas mo le wha, ile census leto au mātou lua afe lus matasi. E afe fas e lau wha ia ainga. E tiltilo lai se tūlanga wha pena ua tana whea ngai le lei. Ia mō le fasa ina mawhaina tu tusa tangata uma. O lo afia, o ia inisi whio hapo il mātou tu malo. Pe o tau na o mea highlight, tai titi foi. But, ai tanga tu le masi mai tono suka le, o le puvailea. E te leilo la po fel tūlanga le claim se nu. A mela o la tonu na. O le vaa le ta o to tonu le tua oi. O le nuu le o to fituala. Ma fausanga. O ta whenga lao le au. E tawhe uma te tonu le tu malo. Ma toa le papai i sa tawa ma sa nap. O le whaamaminga la yanta nan tapu atu. O ta uma ma i sa tawa ma sa nap ilo niata e o to fituala. O le mea fo ina maua ai le vaa le nta whea. O na isaila fo i na lawe ai. Na maua i ngā tai o sa nap. Ta whea nga iei vaa. O na fo ina sefe mai tangata ia e stau le lea sa tawa. O le mela na o le tau whaila o se tangata fo i lona o winga manatu na o ia la. Pe na o ia fo i mulona nu. O se tūslanga very le tala whenga. E se tūlanga le tala whenga. Le ngore a whenga le a whia tole tu malo. Le peo tūlanga na le tau whaiatu na o whenga le atau. Walo, sa o tau muri peo no whaiatu le te mua sola. Sa te tau wai i le tu malo, a inga te itasi o lo oa a fia i le whawita ule nei o le mangoto oi o le waal nei. E whai o la tau reporti fo, daily reports po o ai fo i ni whai whato, ni whai whaiwa. E masani o na whangota ina o ngā sami, ma se evalisi o la tau tupe e masani o na mau e le vai aso. Ma le ale a fianga ua tupu mai, ua le maua ai le tamau a inga lea ina ua manoto le waa lea. Se mea te tau le nai, te tau o na wha ailo ai ia, pe a whai leo le la o mai a inga e whai claim. A whai leo winga ngā lau whamtalanga. O, pe a whatus tusa i le vai ina o le tupe whale le va le te ranga. O lo i se vai ngā tupe whapitoa, e tau o na tausanga ina, e ila entou e ua whale ngaina. Ia lato business. Ma e o lona afia i whaanutanga. A le afianga i o le tumalo ato. E le ai se le o a whaina le soifua. Le mafua le 10 miliona lea. E iai tarsanga whaapitoa. Pela na whaita sanga nu leo te fitoala. Lana abatuai ia se whaamneanga o malo New Zealand. Pe tai o le tau whailawa e focus. Il tau sanga le tu malo. Il fina winga. O se tau i tala whengai mo le tu malo. E sila leia le whaturanganga le whaale tau ranga. O laia i le vaenga na wawai whaptoa. Mo pisinisi na whaina. Ia whape foi. Ia o taitonu foi la. E tau whape na se fuanga le malo New Zealand. O lo whape na whaturanga hantu. Mo le whaala vilave nei i safata. O le luas fulu fitu tes maleono pe ono taua. O le tupena na ves saulava. Ona o le a whaina o anga nuu malangona o tangata. Livelihood o tangata. O le tumalo. Alo iai fo isi tūlanga. Ea mwhaina tā sangala iai tangata i tōtas. Ia malo whaloa. Lele, ma tā ua tele le tā ua te leo le mata apule tatal nol nei. Ai o wā. Ale o se so e tu le va na le na mangoto i tauranga e ngole rina o le fai o mori lava na fai i le va ale na mai masini te tele lava ma tipi ai tu lo fa fonga ale tunu ma remove lo ma ves ai i le va ale ta to le mana wanui le tu afa mata e ma fai o na fa nga le fo i no fonga o se tourist attraction i se taimi ma avea o se mai moanga e ranga i atu i tu risi ma lato loa ai le tala wha asolopito le mena tupu le tu malo i le numana. Sa veo ta o umana i Hawaii. Ia. I le vaa fwoi na ngoto pe hapa. Ia. Io na vaa o fai mai moanga o vatau. Ma lielo. E fai fwoi na vea ma se
se mai moanga e ui ana le tau le vaale na la ngoto o ia matou ia me faina vea ma taanga foi a waia le fatosinanga o tulisi e tiltilo le la tiltilo le fono le aso lua pero se tulanga tanga fe ngai mo tupe mau le tumalo e ala tulanga tulisi le taoto e pel va yo ia po le ava eselva pena e tau le ele ma tupu pe ono fa leanga atili ai ia tulanga ngata e fale o le tumalo safat ela tiltilo e mena e lua awa e moni au leo fa mai nei ele faina ava eselva ia o te le lola po le ale po inga le fai po le tau muta le vesenga va ia po le faina ava eselva a fai pe la se finalo le tumalo la mato sabalia fai me finalo ele tumalo lo fion so malo faftak dela utoe fasili atual muta pule nei e te fina ngalo i lautou komiti fa foe ale i tumalo lava ia lewa avela o fionga o le tofi e tu ina atu le mata upu o le negotiations i lau o fionga ma le tau komiti fatatia ese le whainga malo a Samoa ai o tau war directly to negotiate with the government of New Zealand or o e ona ia le vaa lea na mangoto Paptai te vea o le matu wala i malo le malo o le matu wala na i malo i whengainga ta wosi i le vao malo ai a fai e vali tu lima e le malo le tau lima ina o ai a te tau ma mana onga le tu malo safata e le se me matu fai ma tau rola na matu o sa o le malo New Zealand ai pitai matu te fsiringa per malo Samoa pe fai o na matu sa fa fai male malo New Zealand sui le malo New Zealand male tanto fai na malo male committee nga lu lea ale safata chief council wa uman fa vai e tala no ina le tau pune e pe se tulanga na o te tilo ya fa pela vai e fa ya tu ai e pe manto ta forela ya ono manatu lea wa taulan faces faino wa taunu faces i awala e fa na mana ia mantu tangata il tal no ina tau pune Mano, tau o tele, o le fo i sao loa i le fionga le vini stau tupe. E se mai le 10 miliona lea mō sa fata, a olo iai le si 10 mai le 4 miliona ua whaanganga fo i lea a wā le mata i tuina o pora kalambe e whaatino mō le ngata i whale mō sa fata lava ma le i tumalo. La so tal tunungo tau feo lolo mai lea ofa ma lea fo i whaamrianga? Tal tonu tailo iai. Ai le lava na mō mutanga luanga. Ilano lava le tauranga le vaale tauranga e iai ma le tupe e taua le tupe monitor ai tono inga wale ngata o tupe whaale lei ai i le ngata i whaale o le tupe o tu SP sutasi a miliona e monitor ai le ngata i whaale o safata po o tauranga ina ia polala wasa mea on tupu mai a lai fa wau pe le va ingole le ngata fali o lona winga lo sau nanga lo fionga le vai pule e te tau pe ona fa wau fi naunga mo o le taimi ma le fa o poponga mai o se tupe tele atu o ba ele u mai le fi naunga nei o le mta upule nei mo le anga i lumana mai si tupulanga le a fai mai fai atu i foi o lona winga it's an ongoing argument and negotiation for more money. Wa tau le tele se tupe mo lumna. Yo le tulanga na tau na yai. Wa si sile flo. E fa na mai. E la tu tele mo fa manyanga le tupe le compensation nei. E ola so fu mai la. On tau ma fala i ngata fale. E fu o ngata fale. E ti tau na ma tu ta pena le. Ma compensate le tanga tolo so fu o time le. E ta pena ina. La to wele fa no mai. E winga na mo ni la usana. Le mana mia se fair compensation mo le tu malo safata ya ale ngata le malo Samoa on tanto ele taio no lava nei tu tu na tu malo New Zealand mon malo o Samoa e fai na ngalun ya fa e pe o ye ni pisi ni si po ni au fai va fo le
Ua o atu nai a lātou ripoti ma ua umau na lātou a fuafuaina se tupe te tau mo I lātou I tusa ma lātou pisinisi le ua whaaleanga ina. Pea whapea. Ua tau nuu se ripoti se si whapea atu. Lau whionga le mātou ripoti, lau whionga le whaipure. O le mātou ripoti le tusa ma le tolu se fulu, lima se fulu afe ia le mātou loss I pisinisi ma tupe maua. E nisi ua atu whapena, ma calculator. E la se si wa tau mai, pal meo te loba umana whato ai le tupele na matu se lau lima se fulu afe. Mai le malo ni usila le nu leo te fituala. Mo le whaaleanga ina o lantou pisinisi. Ia matulanga whapena, o se tupele awa tele I loa. Po aina whaia le tausanga lea. Ia, e ui ano lo ngona le afolina le manatu whapito o le whainga o le fuafuanga. O na nei tele isi meo o pisi ai. O le lava tau whai mua mo le compensation o le tumalo ona. A toa. Peta o yale mano. Ele ofisa New Zealand. E tau sanga I me whapea. Le wau nā te tonunga. Taluai le vaane. Ma tūranga wanga nuu la le mwhai mtoi maua le food supply le whaatino I tū manganu. Monia. Le a mai ai le compensation e 4 miliona. Ia pe lusu fitu 2 miliona te smalena ave ia tauranga. Le tuaiple le wihi. Pela o le tūranga na. E tala wherai ma se tūranga tau. O te wawa ai atu o tuebana tua ai ia le sauloanga fo ima ko meni a le stau le puipuinga. Minister of Defence Judith Collins, New Zealand. Be underestimate le minister. Le liki fo I le stama I vaenga o le swau ua lo liki. Ma le leiloa. E onga le taunu unga o le vaenga. Le aso tal tununga iai. Si lea vaenga e mwhai fo I ona ufinaunga I e pa a maa sang a fo lele ia le whaala vela e le o vea I le whaamamafa e tulanga na lafo a ia malangona malafonga whatau va ma le vai e saunoanga al tamai tai minsta e lo na le manatu mafa ia malona vai mau lalo I le tumalo sa fata por mal like is a leak. Ele o se leak sua vai o leak sua. O le po. Moni. Ele fa pela e leak sua vai le leak sua. E fa le o le tumalo fata. Tela ia fa punga matulanga ise o fa pe mantau. Pat ia ta ula vai. Ele o lava ele communications. Ele o lava feu tanga inga. Ele o lava la to fasil fa la wiloa. Ma le ai se temi tas. Na vala uli ai. Ele tu malo. Te le loa la po fetonu le pau ia. Lo polenga peno fai atu. Not so much of the money. But lo fai a ver for in a case. E a un amo Samoa. Malila. Ya un case ne sa fata. Set daise fata tanga le lei. Mo le malo o a forna o Samoa ala le fai no tradition for culture and spiritual. O le malo. Ya nga te le fata wa ina. O ia te taua li ma fai pule. O lo iai le file mu ma le atina ina o tu malo te tas. Pel tu langana le e tau po e na yitaf. Malo, whaftai tele lawa I lau fionga ele. E le I fai pule o le tu malo. Whaftai I lau finaunga e atangia mai ai. O lo iai lau alofa I lau I tu malo. Ma o e tu lai mai fo I le taimi tonu lawa o lo whengai ai. Ma lea fo I mataupu. Le ala wa ta ua le ai ata tau. O le ata se ese mai le waa malona fianga o le sisio manga. Langa le sa mulmuli ta I atu I le taimi o le taunu unga o le whainga panota. Ma ua le manuia le HRPP na o le tol sfulu ma le whao o tōna fo I mai. Ono whai pule tuai
valu fai pule fau o leo tu like mai le taimi le nei maua le fai numera o sifuma le wha. Na langa ai leo ni fina ngalo o nisi o tangata lango e le HRPP malana ta inga. Ma whapea ai le latu tala leo wha ona whaia ina le HRPP lalo pa ma le ala. Mua le so ia i le whainga parata to tolu lo esi atu ale whai ina e le parota le nei o le luas fulma le lima o tal tolu wai nis tangata i le lato wai ata tau e wha leo pe o le toa whai amurio leo o talanoa atu i le tamali e ona ia le wha sea leo malona fina ngalo ona lana ia tau o le aso tali tonunga iai Leanga e ta tau ona puipuia ia tau e wha leo ai ia langona ia e winga le taita inga o loo ia nei le Hero PP. O whionga sa vea wa umantu mata manga ia le. Ia mea umai tono le tau PP. E leo se au kirikiti fo. O le vanga whau whailo whau sia e tangata atama mai. E whaata oto lana bylaws. Palang constitution. E muli ta ia e le vanga whau whai. O le filfilinga la maswinga o tai tonu o le vanga whau whai. O le mata whaioi na ali mwhai pule. O le aia te tau o supporters ma tangata tai tō tase tala noi nai o lato na ngona e whaasanga se mata upu. A wātu langa o le HRPP o le aia te tau na tangata tō tase. Mai le aise mea o le atao fia ma noati ai. Aia te tau a supporters ia po sa moa atoa. Wai lava. E tau talangi ai. Mata upu whapene. A wai e au ngā foi le tau talangi a supporters o mata upu whapene. E mawai le afa mor feelinga. Maliro. Bela na le tal no tau. O te len fai no tia pe tau fia. E el saulo tonga o le to fai a morio. E fa ale lo no finangalo sauloto. O lona ia na ia te tau. E lalo le fa vai. O saulo tonga e tau talai. E pe o lau tali atu le ao. Tulanga yo lau ma tu fai ni fa vai. Ale vang fa fai. Ale ia te tau an tangata langolanga. Le tau tau fia. Le ia tau nā tangata soifu la vai. Ai i lou lava fina ngalo malau sila wa umi fo i le paia inga ia male teita inga atu le epa mai wa i loa matilo fia wa matua le toina wa iai fo le tulanga watangia mai ai wa amata na ngalo mea ma wa toso lo loa ia lana saunoanga ia ai le o mawhai i lava ona suia ia langona o whaipule whamata leo le teimi le nei e toi tilo ai la i whainga whaavae nei ma a lolofa i le pāti ia ma tau le whaini suinga pe e tele o sila lava istulanga o talawhenga i o le whaatino na suinga le teimi le nei le teita inga le a whaatino o whaatino o le constitution o ele o iais ele o alfia le whaatino ina iai teimi fole le whape e whaatati e se vaenga o le whaavae i ona o se atunga lunga i se awhaina o le vang whai. E pe o tulanga na e le mwhailan tal noi na atu i whafo. Ai o tel tonu la vauia. E leo i atu i la epa foi tu i valea. Lo tel tonu ngā na to tas. E le whai a ile. O lai el to wha. Ia ilo na whinangano. Ia wala tulanga o me whapea. Pe o na whai atu. O lai whaatino swing ia vaenga i o le whawai ma le constitution. E la temi naiksi le whifo i la uwhiunga le ia tau. Ia o le vāwhia lo loai ma le vāwhia avatai tilo i awala uma. Ina ia o nei manunu le tau wofi. Ai a maua i se tūlanga file mu mas tūlanga whata mali. Ia swinga tele whapene. O lea ua uma le whainga pālota. E o mai le teimile nei tau tele i whālea ma poto mori i futi afu e tasi ma wala au e le toi ina po le whainau tusi foi se whailoa inga wa leo o langona atu. O isi ia whaiti o ngā a sui ia to sfulma le to fa. Lala ma o to ai o le tātou whailoa i ma toi tala noa ina le tūlanga o le teita inga o le pāti. Nā sōwhina ngalo ia. Lau a whionga lai whātino. Walau ma tu funtanga, pe ano whai atu teimi whanu. E teimi whain whātū la fo, ina whain whātati e se vaenga o le whāwae, ina whain
ona whaamaliaina se atungalunga po se la afianga po se la vasinga o tau atangia mai e ono manunu ai to awofi ia po se tulanga e mole le lei o vang fai o le la o le fatino fontanga tal noina mta fa pene ia tonua o lata mai sabea le ai se me o le fatino ina fatino me o mai tu sai male fa vai al vang fai le japipi le whawhetai tele lava molo tali mai fo I male nganga whaaloalo e mai se fo I o lau tanga I male silsila totoa I totolu o le loto I whale. Ia wā na sauno mai le sunga moli o ia teau. Whaano noa lava fo I ona ua langa ngāwhina ngalo fo I o nisi. Ia me se I vaenga o lo teitai. Ia ma whaano noa I ona ua tau mia ma whape ua tau leanga I nai ia lona saulo tonga. Lewa e saunoa. E le tau fia, se I wanga nai la nisi tangata, o lo avelo la tau wha sea, ona ua wha leo wha la wai tele, e nisi o I la tau nei, e sili o na lango, ma nisi o poutu malolosi sa lilingi fo lo la tau wafu I tono o le vang wha whai. O fiona sa vea, le se teimi e tas, o sauno ai le mātou taitai, po sui taitai, I luma o le mātou kokas, e wha pēa, o le ave se polo a inga e tau fiaila ia te tau supporters. E whaali ai o latu saltonga, le ai ma se teimi e tasi. O te lei lola, po ngā whea, po whele sa waile, le atungalunga leo supporters. Ai tu tono o le mātou whawhaitui. Ma le mātou no fuai ma le whionga le taitai ma sui taitai. E le iai se teimi e tasi o saunoai taitai ma sui taitai. A mea lea o le a whai se polo a inga. E tau fiai, ma noti ai sa o tonga supporter se whale o la tu whiningalu. E mata upu whapenei. Le o la tu wasa o tonga o tangata ia. Mai e le, e mamlama fo le tu la fono. E le se mātua ia te tau. E ai nai sa o tonga o tangata. E sa unoa ma fitalai ai. E tusa mani whainga whaavai tono se vang whai muro whalo. O petitions o lo wha ngā solo nei o le tātou. Whainga pālota, o la sau tanga imalau sisila o whaisi vevela fo I ole. Pālota le nā la tau I apo le whamsidonga nā I le wā o sa whatatas. O la lau tali tonunga I ai I nei cases, ia manisi o cases e o ave I tua ale HRPP ma lo la tau fo I tali tonunga le atiu teu I tua ma ta upu nei la se tō whai lau a whiong. Ia tau I o sa o tonga male ia tau nā sui tau wā. Lana ngā ia tau, mo lona le lei, ma le lei o le HRPP, ma le lei o le atunu. A whai o fua le tō whā, e a whae se tua, ona se tūlanga ia tangi ai se me le lei. Ia o ula nā whai ngā mea. Tūlanga fo I o petition o lo whā, ia ona tūlanga al tūla whono. Ia pēia ne si le fia. O lo tāua lava wheutanga inga whāta mali. Madila. Wheutanga I whāta mali. Ina ia mwhaina tau mia ma wha tu mau pele file mu I tonu o a whona o I tu malo. E pe o le nganga na o isi sui e pe mwha alau ilo mai. O le puinga lava file mu I tonu la tu malo. Ia tau lai, e le bao ia o le ia tau na sui tau wha. O tu langa o le whainga palota ia por whamstonga si o mato fo I tu malo. Ia e pe lawan si le fia o le fionga ia seve, o le fionga ia napo, o le whaliwhalu ngā tangiwha. Ia ma le fionga le ngā. Ia o tamali I o tumu le fionga I sanap. Le la o a I le I upwhai o I le whamasinonga lo la whamoe. Ia o le aiso mātou loto I whai. E le fo I se loto le vang whai. Ia po o mātou tangata. E vau ia ila ia tau al sui tau vai tu sai ma le nei whamoe la o fionga sa vea. Ma lo whaftai ona o le tātai mi ese le tāua o le tala I le nei aso. Ia ona o le tūlanga I le ngata o whawhita auri o tūla I mai lo tu malo o lo to e pale mai I le tofi o le tu malo. Ai me se fo o le taita inga o lo o whale tonu ai ia langona fo I o istangata e lango I le Hero PP ono latu taltununga whameua. Wa umi ma ua le fio ese ia tu le epa ma le ala mai o lato finga. Ia ai talo iei se tae au, oso malama ia ma whapena fo i ona toe pou ia
le sa folau o le HRPP ma lana taʻitaʻiga auā le lumanai ia ae faafetai faamālō mo lou taimi faafetai tele ia sagaʻi ane ai o le tai i lauafioga ae mai se mautu pupuina le tofā wā lou i tumālō ma se manuia mo Samoa i tono le mautafono ma le palemene ia pe a toe tāo fia le mauta i le vai a sofou ia o tonu foʻi o loo faafogafoga ma tapuaʻi mai le fioga i le palemia ma Samoa potopoto i tala e fi o le lalolagi ia ae faafetai tele ia lafo atu le ituvai ia auā se faamiaga e le ngata i lou i tumālō Samoa loo faafoga mai ia ae mai se foʻi le tapuaʻiga le fioga i le li'i palemia ma le au fai tatalo ina ia manuia lo tatou atunuu ma le faaaloalo tuiā faafetai savea au te talitonu lou lava talitonuga savea oe matou tau o tamā o le atunuu malilo oe o loo filitagaga ma filiga auā se manuia o le atunuu i ona tulafonu fai malilo o lenei avanoa tāua o te lē talitonu i lo'u lava o laga ma lo'u tula'i mai ini fetogia'i fa'asoi o tuaoi malilo o lea ua tali le atunuu fa'amasino le atunuu tatou ave lena iuta malilo fa'afetai fo'i le to'a o le atunuu fa'afetai le lava pale fa'afetai i tagata uma fa'afetai le mamalu o le atunuu o le gata i Samoa a o tou lo'o papa'ao i atunuu mamao e faiso'o lau tala lenei savea malilo ana le seanoa o tou le to'atele o nisi o aiga i Samoa e lē mumu o matou tunoa talo fa e matou te lē a'oga matou fanauna i ni fale a'oga lelei e lē leolotu o matou tagata ni fale sa lelei o matou a'ai o matou ma'aona i la outou tautua mamao iela e lē ke fo nei taimi moli e lau fa'afetai tele i le tautua ai taumalele le atunuu malilo o tupu mai o sunga i fa'afegaiga taulagi o lupe fa'alele le atunuu ua malia o lautou tautua i lo'u lanā talitonuga e to'atasi e tusa ai ma lautou auaunaga o lo'o faia pea lua te fa'afetai tele i lautou galuega fa'asalalau io po le a lava le tulaga o i ai o te whaafetai atu. Wa pēr no whai atu o tau o se i tua ngai mālosi i upu whai o mālo. Pei fwoi la nei a fiafi. Ana le se anoa lau fionga. Tai. Ia ele longo sa moa i lo tangata. Ele ni wali fwoi lo tangata. Ele mole atu la whaafetai tele lau fionga. Mole fwoi o lo whaanga ili. Le fionga le li palmia. Tai. Ele tauria le fala ma le falefu ma le pulo tofanga. Tātou tau whai te talo. Ia vave o na whaamalo lo ma. O il whaamalo longa le tua. Toi tā liu leo toi whaatau nu on tiu te mon tofi. O te tofi e awan malo Samoa. Lo whangia le atua le tapoinga. Lo whangia le atua le tātua tunu. Tai. Ia maua pel whaafaninga. Lo whangia la whatalenga la wafionga le saa. Tai. Te le toi tau tala i upa ia mo manu. Tama le malo. No, fionga sa vea. Le ia la falafa atuna. E a toa ia te upa ia o le atuna. Tai. Le la leo te whaafta e mo wha malo tautua, malo tautua, malo toa. E loa alta mali i lana nofo mlan tautala. E loa fo ilta mali i ana la fonga mana sauna. Tai. Le leo te whaafta iai. Ia maua pia e fua pia le atua e soi fua langi le lei. Tai. Maua so to mai, maua se upu. A wal tautua ina le atunu. Lo whangia le atua sa momlan wha sausau. Ia manuia nea fiafi. Wha soi fua sa vea. Ia, a malo sa no o le ua sewi whanua le whatamaso ali inga la ua fionga. Ia, ma se talatalanga fo i ma unei le nei au auli. O le tala moni ma le anganga moni la ua fionga i le rifoi pule. Ia sa safini i o le tau wha ma moli i tono i mautafono ma le pare mene. A walo i tu malo ma sa mo atoa. Tātou te wheloa i pēr, a wala au tu fo i se teimi a wano ai, na tā upu e tā ua i le whaasoa, wale whaafonga le atunu. Ia, wali e tali mai. O te aba noa so se teimi, se wanga nā o iai se whalavelave mātu ia. Ia, lele. Ai wala watu.
Se fai no tu por tala. Tai. Ya. Pon via tele o faiva, alo fo tele atu fa fo il faltua ma yava ai fa soifua ia mo le terminei. Ya, soifua ia. Soifua fa tai. Ia le nasa moa. O tawa lunga atu ai le talandoanga ma lea fo i te mali ai maise o se uo ma mai ma se uso i le tele o tausanga ua ma vai. Lea ua pale mai fa lua i le tofi o lona i tu malo. Ia, talusia i le lofa ma leanga le lei o le atua. Ina ia. A tō mai le langi. Ma utu pupuina, lana tō wha. O tō wha whonga iai. O le whai pule mua lea. Ua sā noa pe ua e wha whonga ia la uti. I lona nganga wha mau lalo, ma lona alofa mai a sā moa, o lala ma papa au i whafu. Tile i wha longo wha tasi atu le po whaisi tala wha pena. A leo o tō wha whonga iai. Ua sā noa iai tu ia. Le whaipule o le tofi o le itu malo sa whatatas. Le mai a. Whawhetai sa moa le aitau malele o mātou winu malie. O mātou a ai wa mātou ma ona ua ola o mātou mori. Ola o mātou pipa. Ma le suavai. Ia. Ese le tau. Whamanuia mai a sa moa mo na tiute mo na whiwa. Ola o whaatino i atunu ui whafo. Le ai ase upu ma se tā ua sii ai te la ngona i nā le nganga wha mawa lalo ma le alofa mai i tangata sa mōlo a lala ma papa au i whafo malana tautu o le ai tau malele. Ia, le nā tā walunga i le talandoanga foi ma le uso pele ma le ua moni foi. Fionga le li i whaipule sa whatatasi. Ia sa fata lua i le fionga atu ia fuatongi pua pai le toa. E foi o so tanga ile. Ma so tanga faa lalo maunga ile swafa le toa. Ia o tino faa tanga loa matua. Ia ai ui o lea. Aftai le tua mousa avanoa e faa soa i foi ma le a fionga ile ali fai pule. Ia se baba ia tu ia le tato tātou komen. La tātou ua tāle pese vai i foi. Ea, ma tā walunga tuai le talandoanga foi ma le afionga i le whaipule. Malolo si ua pei o le emo le mata le taimi. Mai tau anga o le tau a tele i matangi malolo si. Tatou ta pena pena ua malo si tatou i leva. Te whamana tu i lo ta a inga ua o mai lava o suinga. So ola upuni fai la leo ofu celulo luma e na pongi I went to fa falling awa e ai lau kia solo bully la pata ina e la ile musica ai le useita pai to fo ila utala ata yuta ole fa alata pei o sei ala vea mamalo mai o tanto uma eleanga lele ua fai fina unga i fa fine ma fa tama tau ona fa ai po o i tala fa o tupu ole mahala fai tau lau tu si a eta talota so ola upuni fai la leo ofu celulo luma e na pongi I went to fa falling awa e ai lau kia solo bully la pata ina e la ile musica ai le useita fai
DJ. Come down and see what's Samoa. Watch him sway about. When the stuff out to party with Thomas Samoa. So come on, get ready to see what do you want some more. Maluelu e mai siva. Atau piti mai bisa polo. No lo fan uikina ura para lu e mai tauriva. Maluelu e mai siva. Atau piti mai bisa polo. No lo fan uikina. Ia lena whawhiwhianga sui whiwhiloi I le manawa o ngā ruenga male. Ngā ngai fo whaiwa le atunu o le nei fo iaso whareile te potawa lunga I ai tiu te mawhaiwa o Samoa. Mauli ai le nganga whawhiktene le whianga le ri whaipule. Ia tu ia fuatongi pua pai pai le toa. Ia mole awa noa fo I sa whatala noa ai. Ia ma whasusulu ai le malama lama I lunga o nisi o ngata upu le ngata lona I tu malo. Ia e whapena fōi o ana whamrianga. Ma momo onga le lei ma sa awhiwhinga fōi mo le whionga le li pāremia. Lea o sau no sa o lava tu ia. O mai ona sau noa ma tu lei sa mua. O le taunu unga wo o iai o lona whina ngalo fōi le nā. Malana whaato whala inga le nā. Ia whaia le nā mo I tātou. Ma whaamanuia ai I le whionga le I pāremia. Ina ia manuia lona whaatawhanga sa ngase ma le tauri o le whala a pulusia ma o le tōwhanga. Ia o le tāua le nā. Atangi ai le te leo le lofa ma le whatu fōi o le awhaipule. Ia malona awa fōi le tūlangolo iai ia le teita inga a tui le epa ma le ala. I le nei mai tau. Epe o le tele ale nā. O le whaitionga mai ai la tau e langolango ina malos. O le la tau talitununga. Ua whaafana whai ina maua tau le whai I aise swinga. E o upu la tangata e whai. Nā o le tātou fo ia ia te tau le nā. E tu atua I luma ina. O la lava la tau te si le fia le lei. O ala la tau whainga whawae. Ia o le ata oto e pe ina. E tātou te tuitu I atu lava. Ma se titilo mana wae a lofo mo fo I stangata I eile. Leita apipi o tātou uma e o le whionga le I pāremia. Ma o tātou mātua na tātou eita apipi uma. Mai le amatanga se I o. Ina ua musuia e le nganga le atua. Ia nisi o tātou te tai e peo na tūlai mai tofi nei mai tau. Tūlai ma sāva vali. O e ta pena le sā, o le a ngā I ai Samoa. Ma le taita inga fau I le lumanai. Le o tātou tau nu umai ai I le tai au le nei. Ia, manuia tele o whaiva I lau whionga le ri. Whaipule, ia, whapena fo I lau whaltua. Le whionga le tuai tai loia, ia mai awa viskota. Whapena fo I fuafuanga lual mamao na malanga mai ai. Ia, ina ia. Tau nu umalmanuia,
ia mato e tali wai le uto male manuia i Samoa ia a wā fo i whalanga mai au whai o malo luia tele le po ia maulunga o le au whai te talo ma le au whano no manu a inga salevi ma le lātu tāpua inga ma le tāpenatu e le whai unga le vaiaso ma le sapati o muamua ka whiwhi ai lunga ai inka ngaka le loko wale la o mangi o malei e mai muamara tāpua i ia le tātu au lo kapiliki e te maitai le whetu Samoa le toa Samoa o ne ngalu ia toe toia o nei o tae au ia le stolai ia wai e le lope o whela a maua ticket i le sa a wai ke pi sa pisa mantua o ticket ia sa tai tolu sful tala tolu lima fa lima ono lima valu lima ia mal se lau ma le lima al na ua anga le yande ia matoe tu i lalo le tau i le lua se fulu tala ia tala sia i maua lo whina loe anga i whatau sau ticket whaaladu moana a tō lava le malai ta alo i na Mount Smart Stadium pa o le Go Media Stadium i Mount Smart i Onehanga i le asasa nei tautua nā mau tau ia pūlea le amio e le o se no whanga ma o le aso safu o le kalapake le vore ku ule menga le mimika i lungo le awala tele ia mai se fo i o le malo vale ia tātou whai fo i male awa i isi tangata ia mai lo le le ale tāpua inga whaata mali le tāpua inga whaata usala ule palau vale i le asa ke le mea sori sa paki ia koe o palau vale mai pia ma whaasoi sa i tangata ma save uai le file mo el tal sa o tal nali a te usavea awane ia vadea le si vale e whaau sofia i fo i ma le whaavale o lista ngatu na rua lole o vale i lunga le awala i le aso sa ana pisa i lola ia le watalo fatu e le to ate le o le tatou vaenga o lo i lunga le tatou api o Folinga ia whapena fo i ia la tau lunga le tatou YouTube channel alo whaftai le mafuta mai tufo le tatou polo kalambe ia i isi fo i o tatou uso matua whafine tawhai fio le ralorangi o lo whafonga mai ai ia o lo la tau fia tali ye fo i la tau ia ma mara malamba i mea o lo o tutupu i Samoa le Pasifika New Zealand ia mai sa leo nanga ma le tautua le si ufonga o Samoa le Radio Samoa sfulima i vatolu a mo i Aukilani ia whapea fo i le a tau sa vea manuia tele le nea fiafi ia malau tau maftanga ma le sunga ia South ia whapea fo i ia le pol kalame o le fonu tatalo ia le na ia tele te mamtina matu o le tunu tu asinsina maoto malawa ia maise o malolongo le nei fiafi tali ngā sua maosi ngā taulanga ia tele le whai unga le nei vai aso ia maise le sapati o muamua ma le tapu inga le tātou au ale toa Samoa whaapea foi ma le whetu Samoa au ri i matamai tai o le lakapiliki ale atunu ia o tala da e winga i o tātou tangata, mo lātou mea sāwhai, ia e me se fo i o lātou tala sāwhai. Those were the stories of our people today. You look after yourselves and you have a wonderful weekend. O ne ngalo sau ticket to my Pacific Easy Money Transfer. Apena fo i ona la i o Tara, lea so taiao, lea sa mulmuli. Ia whapena fo i mangele. Ia ma o ta huhu tu autou i se tasi o upese leo soe sa wia a mangalo i se leo o le au na i le dei e fiafi manuia tele lo tātou o tunu seifua ma ia manuia
pongisa Whaapeo na puniti o le la Wawa o le langi O le tingu fo I le muta O fitilo na muenga Wa tofai paloi mata Fitilo fa I solo Wa le tau ailo na loto Eu sou essa uia, o levai no lea e te tau mawhaina Kopu mai e le pauno, le wha amalu lea